hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisiro mngana lona FM akhomandana kuhlekanisa kwala ngisala station shurko nogoroko ya Afrika wabulabula mina ni khalanga Pat Mathebula ningwana risimat wa Jimo xitlangu maxingetano wa jaja na makunelo wa ndandazi hikutisala nogoroko Afrika wabulabula namutla kuri rabumune leri vanhu vo tala a va ri langutele hi mahlongati handle ka ku ri langutela hi mahlongati rabumune leri nga na mahungu yo tala i ku hela ka n'hweti ku tlha ku va ku sungula ka ku hela ka vhiki ko leha mayivo mhaka ya kona i swin'wana swa leswi swi nga kona mingisero wa mugana lona FM makomba ndlela hlekani Afrika Dzonga nongonoko Afrika wa vulavula humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu hi ta va kha hi rhurhela tatana Xingange va suka ka Khosatu lava hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu ya fukupele awara ya 12 hi bula na vona laha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu wu kunguhatiweke wa mundzuku wa siku ra vatirhi hi ndlela yaleyo misava hinkwayo kasi ku tlhela ku va siku ra vatirhi na le Afrika Dzonga mhaka yaleyo yi ta va yi ri koho la Old Peter Mokaba Stadium kwala Apolokwane mundzuku hi ndlela yoleyo kasi ka handle ka sweswo mingisero mugana lona FM hi ta va kha hi twa wehe ku timhaka i tingani leti nga tikhoma ku ya mahlweni mhaka liya xingungumani lexiya xa ku va vana va biha mirini va ha ri vantsongo xi tikomba xi ri kule ngopfu na ku hela hi tshame ndzeni ka xirhendevutani xa koho timhaka to toleto ti le ku jikajikeni kwalaya se xivutiso ku ta va ka leswaku loko se xiyimo xi titani hi ya kwihi tanihi hi rixaka tanihi tiko hi ndlela yeleyo tatana Chauke a swa ha fambanga kahle bail liya a va langutela kumbexana va nga yi kuma a va yi kumangi kumbexana swi nga tisa tlhelo rin'wana ra mhaka kusuka ka n'wina hi ndlela yaleyo ku na ku vulavula kukulu endzhaku ka loko mujahani luwa wa n'wana President Robert Mugabe a nyikiwe xigwevo xexi a nga nyikiwa xona a tlhela a hetelela tikuma a fambele tolo tele ka vo a Zimbabwe swi vonakini loko a kha a famba a khandziya xihahampfhuka lexi a xi famba xi kongoma a Harare ku nga ntsinda wa Zimbabwe hi ndlela yaleyo leyi a ku famba movha leya ba yena a yi thyiwe Zim1 hi ndlela yaleyo Zim1 ntsariso wa koho a wu ri walowo timovha leti a ti famba hi Robert Mugabe a ti va ti tsarisiwe sweswo ku Zim1 se hi laha swi nga kona mhaka liya ya lava va March and March yi tikomba ya haya mahlweni na yo leyi vulavulaka hi timhaka ta vanhu vo huma matikweni ya le handle ku nga ntlhontlho wukulu van'wana va nge tshame ka xiyimo xo tika swinene leri van'watipolitiki na mfumo wa hina va fanele va teka xiboho eka swona hi mhaka yeleyo hi ku i mhaka yin'wana leyi lavaka ku va va teka xiboho leswo tumbela hi ku tirhisa rito ra ku vanhu va na xenophobia vanhu va na yinini kumbe va swi tiva ku ku na mintlhontlho ya njhani leyi nge le kona haleni kambe ke a hi languteni na n'wehe mi nge le ku hi onheleni tiko leri a mi voni ku siku rin'wana loko tshika ku pfuke hoyihoyila hoyihoyili na n'we yi ta mi khumba ni vula n'wina mi pfumelela ku vanhu va nghena la tikweni va nga swi nga ri nawini mi nga vuli nchumu hi mhaka ku va mi nyike mali ni vula n'wina maphorisa van'wani mi khandziyisako vanhu vo huma matikweni le handle mi va kuma ndhawini yo karhi mi va lava ti 1005 mi va chicha ndleleni ematshan'wini ya ku vona ku nawu wu landzeleriwa n'we mi ndla ku nawu wu tshoviwa a mi voni ku loko u pfuka hoyihoyi swi ta fika na le ka n'wena a mi swi hleketi sweswo leswo mo twi nga ri loko u pfuka hoyihoyi n'we mi ta ya kwihi tiko ra Afrika Dzonga ri tshamiseke ngopfu kambe loko sweswo ri karhi fika ri hlangana kantsongo hi ndlela leyi mi vona ongeti ku ta endleka yini hi n'wina ani mikama yin'wana ku vulavuriwa hi timhaka ta kumbexana ku langutiwa ku mahanyelo ya vanhu lava va tirhelaka mindzilikanini na hinkwaswo leswiya kambe handle ka ku va hi languta wena i titwa njhani wena i mhaka leyi kumbexana hi ta tsakela ku hi twa na n'wina ku mi angula mukwini ka mhaka yeleyo kambe tata timhaka ni nga ti xaxameta hi buleni hi tona loko hi vuya a mahungwini ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 12 kambe sweswi no lava ku ta twa leti n'we mi nga na tona hi ndlela yaleyo swi nga ri na mhaka ku mhaka leyi mi nga na yona ku nga va ku ri ye a ni ri laha a Thohoyandou East sweswinyana khale a nkosini wun'wani va thulamela na sweswi ni vulavulaka ku le ku neni ka mpfula a Thohoyandou se swi vula ku va masipala wa Thulamela va ta wu twa mapatu ya hlakarile laha Thulamela a dorobeni ra Thohoyandou ma hlakarile pho vona va ri na swikontiri swi ta tika a ni hala ka malamulelo lava swikontiri a ku ri hava vo to tikhulelela loko mpfula yi xa ivi mapatu ya tlhela ya fambeka leyi u nga na swikontiri va ta fanele va ya lava swo pfala
futhi ngoba ngata chayela patu ra Chakuma kumbe Nandirani ku ri kusuka xitandani ku ya Thohoyandou swo lava na vuxiyaxiya na vukheta ku na kun'wana mati ma nga kukula xikontiri ku fana na leswi ma nga xi kukurisa xiswona ka patu ra kusuka Giyani ya Phalaborwa kun'wana halaya loko wa ku hindza ka Nsavulani se n'wemi hanyaka ka tindhawu toleto mi va na vukheta byelebyo handle ka sweswo mingisiro mina a hi koti ku timhaka leti nga khoma tona ku nga va ku ri tihi nomboro i 0860 002543 vanhu lava yaka ka tikhomixini va nyika vumbhoni swa laveka ku va ya na vayimeri va nawu ni vula ku swa laveka ku va vayimeri va nawu hi ku ongeti a swi ni vona nge ta swi vulavuli kahle kasi yin'wana ni nga yi twa mhaka hi leyi ni nga si teka mingisero wo sungula hi leyi yima ni mihlevela vatirhi va ndzawulo ya rihanyo van'wani va hehla leswi ngopfungopfu lava fambaka na vavabyi ma vona leswiya swa PPT mi swi vitanani kambe sweswiya planned patient transport PPT ya sweswiya swo famba na vavabyi va hehla leswi a ni tivi swi na ntiyiso ku fika kwihi veri loko vo va tirha ni va na tiawara leti va tirhaka veri tiawara leti va ri pfumeleriwaka ku claima tona i 34 hours hambi vo va tirhe tiawara ta 100 kumbe 150 kumbe yini va ta claima 34 hours se swi vutise ku se vo tirhela mahala nako loko ri va tirhela mahala hi mhaka yini loko ri va hi 34 hours i 34% swi nga endleka kumbexana ni futhi loko yo va ri 34% swi vula ku loko i tirhe tiawara ta 100 i ta ya claima 40 wa ti-percent se ka 100 rand yin'wana na yin'wana leyi nga yi tirhela wena i ta ku ni hakeleni 34 rand ivi xibalo na xo xi vuya kwala ka 34 rand xi teka 17 rand a sala na 17 rand a hi ku xanisiwa ka vatirhi hi ta vulavula hi swona timhaka leti loko hi ngheni ka n'hweti ya vatirhi kambe no va ku hi ku ni swi twe tolo ni vheni ku hayaya kumbexana a hi ta twa ku se ivi ni vheni fonela un'wana wa vatirhi va ndzawulo ya rihanyo a ni n'wi kumangi hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana kambe ke hayi a hi koti mingisiro wa mina 0860 002543 wo sungula hi loyi ni hlekani Hlekani Khalanga papa mpfukile hi pfukeleni ngovo hi hlayisekile mani ni twe mikhumba timhaka tin'wana la ka masipala wa Thulamela ne na mina sweswi ni va kha ni kumeka ngopfu kona tirhela la PPD la ndzi ni khomiwa ngopfu hi tingana swinene loko mi vulavula hi timhaka ta magondzo sweswi ko va ku antirhweni a hi fambi na timhaka ta tifoni vatirhi va lava hambi va public works hambi va yini vo va chela xikotiri va stampa hi mabundzu va endlela mahlweni sweswi ni vulavulaka hi magoji lero loko no nghenisa nenge la ku fika ka Vatsolo a nga fika la so kahle vukorhokeri lebyiwani byi le hansi swinene ende ka nkarhi wun'wani masipala yi kumeka yi pfa yi zama mara lexi endlaku a va landzelerisi ku tirhisiwa ku yini vona vo la tsaleliwa ti-report ntsena va byeriwa ku hayi hi pfaleni ti-pothole kwihi a hi endleni yinini kwihi ku ya va ya cheka kumbe va vona a va swi voni then xin'wana xi tlhela ku hlamarisa i ku vanhu valavo still va kha va tirhisa mapatu malamo each and every day mara a ku na nchumu xi nga ta endleka ni vulavula ka patu leri ra PPD leri ku kongoma masayiti ya Njeleka i khale ngopfu Botpet before timpfula letiya ta February tini but after mara sweswi ni vulavulaka i magoji futhi a ku fambeki ku ya fika kwala spas ene na leri rin'wana ro davulela ni ri voni namuntlha lero ta ro suka hala ka leri ra patu ra Chakuma Nandelani leri tsamekanyaka ri ya humelela le ri va ri humelela hala mahlweni ke le PPD ri nga si na ro a ri fambeki hileswaku laya mapatu lama hinkwawo lava tlhelo ra hala east a va rila hi ku havele ku ndleriweni mapatu na hala se bags not na mina kahle mina ni huma ka masipala wa Collins Chavana ndzi byela sweswo ni ku hayi ha pfalelwa mara ni ku swi voneni ku hayi man swilo leswiwani swi hetelela swi vuya a ndhawu yin'we ka faniwa hinkwenu hi le ku rileni hi xixin'we ku na gondzo leri nga tsemeka ku hala ro khomanisa PPD na Donald Freeze na rona hi vulavula hi khale ri onhakini timpfula ti yimini mara a ku na lexi nga endliwa kumbexani matshalatshala wo kombisa ku kumeka va kha va fixa xa vona u kombe nghena ofisini nampundzu va tidyela magwinya hi lanji va ka mani swimani va nyikiwa muhori va dya swiheli hinkwalano va chayisini
kambe i va mani lava hi fanele va byarisa vutihlamuleri makwavo ku tirha timali phela la ku ndla mapatu lama ivi ku tlhe ku ndliwa mapatu yo ka nga tii man'wana a ma pfuni nchumu sweswo i mani a ku nga fanele ku va na n'wana a byala vutihlamuleri va kona problem va ku bana no rhanga ro hisa kwalaho ta vuya va ta mi byela ku hayi i patu ra province ku dojiwa hi sweswo mi ya ka province va ku hayi ri langutiwa hi municipality swin'wana leswi nga ku faleriseni ngopfu ka vukorhokeri andhaku lero masipala hi wona kahle loko ku ve patu ri le ka masipala lowu a ri byali vutihlamuleri ku va rona ri gongondza ka province ku vona ku swilo hinkwaswo swi famba kahle tani ku famba va hi pfulunganya mihleketo va ku i patu ra masipala i patu ra province na sweswo a hi swi tivi tiva ku patu ri le ka masipala wihi nemetwe inkomo Kenzelibot 0860 002543 hi ya mahlweni ndaka leswi sale ya ti-bathroom eCTM se yi sungurile yi ba kona bathroom ya wena mpfumawulo wa wena swilo swa manyunyu u ri karhi u hlayisa hi kukulu va ngheni ti-A grade tiles leswi swi nga eka 6990 square meter yimbelela ku fana na xiyimbeleri xa duma u ri exawareni ku ri ku u nga kota ku tiwinela minchumu ya bathroom leyi nga na ntikelo wa 50,000 ku ri njhani swi kambe e-online kumbe vhakela ya CTM ya le kusuhi leswi swi nga ku hindi sale yi hela hi ti 3 ta May ku na swinawana na swipimelo CTM big savings more style u kuma swo tala swinene hikwalaho ka minxavo ya ka Shoprite hikuva hi xava hi xitalo hi hundzela mibukoti yoleyo eka wena hlayisa loko u xava ti-2 liter timbirhi ta ti-cold drink ta Coca-Cola original taste less sugar hi 47 rand na 2 kg ya Speco rice hi 29.99 ntsena mimbukoto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng Mpumalanga Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 10 ta May kuma swo tala swinene hi minxavo ya ka Shoprite Hey, cheta ukahle. Awitivi imina due. Ini mina due. Yini pfune high blood chukele. Loko mani va ri le marhambo, milenge yo pfimba. Hey, ngamu loko a vona n'weti. Se inga hunguta ku khohlola loko. Hey, swi ni pfunile kamareni. Mukhuhlwana ku ri yini? Se yi kumeka kwini mfo? Eka tifamasi hinkwato. Fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728. Khume nyungu malembe hinkwawo vanhu va karhi va pfuneka hi Imina due. Hayi mfo unipfunile man. Imina due. Tshama u hanyile. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani nangoroke Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM i 20 minute ku bile wara ya 12 nangoroke Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula enhlekani imamkerili la hi le ka Munghana Lonene FM enhlekani Ngishothini khalanga njani? ipokele ngobona ba Ipokele man khalanga. akens No khalanga ni vona maphepha ya maloyara ya Julius Malema. Lava koxaka leswaku Ngizwe Mtunu u fane a tlherisela ndzhaku marito yo thyakisa vito lawa a nga mavula hi vona masikunyana ndzhaku khalanga ni xo mi ngo mi swi voninyana kwala mahungwini kambe mhaka leyiwani khalanga mina yi ni tsundzuxa ku mavhiki nyana ndzhaku hi vone nkulukumba Malema va ri ku yiseni ka Kenny Kunene a khoto andhaka loko Kenny Kunene a vule leswaku Malema i munhu loyi a ri munghana swinene na the late Mshazi lava hetiwaku hikuva boss ya the big five this criminal network yi vitanaku i the big five and Kenny Kunene a tlhele a humesa na vuxokoxoko bya ku Malema i munhu loyi a endzela purasi leriya ra Mshazi le Pretoria North a khome mali leyo tala swinene in hard cash na mabyalo yo durha khalanga so Malema u vuya kombisa ku Kenny Kunene u n'wi thyakise vito hi swihehlo leswiwa ende mhaka leyi a yi ri mahungwini ngopfu hi minkarhi yaliya kambe lexi ni vona ku xi nga ri mahungwini ngopfu sweswi khalanga i ku 2 weeks back nkulukumba Julius Malema va vuye va withdraw case liya leyi va yi sungurile against Kenny Kunene ende va swi endle quietly swilo leswiwani so mina hi ku vona ka mina khalanga ni twa onge swi nga va swi ri kona leswi nkulukumba Julius Malema va ringetaka ku swi tumbeta kumbe va twisaka ku case liya loko yi ya mahlweni it will open a can of worms ni vula so hi ku nkulukumba Kenny Kunene loko se lawsuit liyani yi institute-wini va vuye va kota ku ya va ya kuma ti-affidavit ka vanhu lava a va ri vatirhi le purasini leriya ra Mshazi lava kombisaka ku
indeed a va vona nkulukumba Julius Malema nkarhi wun'wanyana a va ya hi matakuxa le purasini leriya va va na ti-secret meetings na munhu loyi a hehliwaka hi migingiriko yin'wanyana yo biha swinene so ni twi ingaku mhaka ya accountability khalanga eka varhangeri va hina i problem yin'wanyana yikulukumba ngopfu because point leyi va talaka ku yi raise ya ku vona hi mhaka ya ku i murhangeri va fanele va accessiwa hi munhu un'wana na un'wanyana ku katsa na swigevenga mina I don't take it khalanga loko ku na papa van'wani va talaka ku vula ku na ku rhandzeliwa makhamba ni vula ku loko i va i ri murhangeri ivi hi ku vona i va na vuxaka byin'wanyana byo ka byi nga twisiseki na ti-cigarette smugglers hala tlhelo ku na vanhu va ku tiveka hi ku hi vo va khosaku violence le ka industry ya ti-taxi and so on ni twa mhaka leyiwani yi va yi nga basanga khalanga nako timhaka leti ta ku fanele ku ya ku withdrawa nando hi havumbirhi ka vo hinkwavo va le ku vuleni nchumu ene va tikomba va ri na vuxaka bya kahle leswi swa vo swa ku vulavula moyeni kumbe ku lomu ka ti-podcast na swilo hinkwaswo kambe va na matimu va kulukumba lawa va na matimu mara vuxaka bya vo ku na laha byi nga fika byi vuya byi sungula ku tsekatseka khalanga mi ta tsundzuka ku va na cause case leyi a hi yona yo sungula a ni mi ta tsundzuka ku ve na liya yin'wanyana va nga vitana na mabantiti ivi na makondlo va ku no wena un'wanyana i cockroach ma swi vona ivi then nkulukumba Julius Malema va va yisa court mara leyi a va yi withdrawangi yi vuye yi za ya fika makumu ivi court yi humesa order yo karhi so what I find very strange hi leyiwa case i ku va yi susile mara ku ri hi ku swihehlo leswi nga kona laha khalanga serious ngopfu swa ku a va ya na timali va hakela ti-protection fees ka munhu loyi a hehliwaku hi vugevenga byin'wana bya serious ngopfu khalanga ni twi ingaku swi kona leswi va ringetaka ku swi tumbeta but kambe na loko ku ri ku swikolo leswi va ringetaka ku swi tumbeta hikokwalaho ka yini kumbe swi nga va swi ri ku ndliweni swo ka swi nga ri ku vulavuriweni a swi nga ta vula ku lava va xiyenge xa swa vululami a va fanele va va na ku tsakela ka timhaka letiya va ti sala ndzhaku a ni mi ta tsundzuka khalanga leyi a ku ri civil lawsuit not a criminal one ma swi vona so yaleyo yi va a ni ri leswiya swa ku suwana na yiniyini i swin'wana kambe ku na mhaka ya swihehlo swa swi vulavuriwa leswi swi nga endlaku van'wana va byaka ku mina ni ta ku suwa ma yi vo mhaka ko ya ku ni onha vito se ku landzelerisiwa leswi a va kha va onha na mavito hi swona hi swona ni vulaka so and you are making a very good point khalanga so maybe ku ve yona consideration leyi nkulukumba Malema va nga va na yoku maybe loko case leyi yo ya mahlweni ku nga pfukuleka swin'wanyana leswi va twaka ingaku loko swo pfukuleka na va lava va ADEC na va NPA na swin'wana swiyenge swa mfumo swi nga kumeka se swi hetelela swi sungula ku landzelerisa swilo leswiwani because a ni swilo leswi humelelaka minyameni khalanga swi ka swi nga voni hi mani na mani ma vona na mithu but leyo hetelela khalanga a ni lave ku ta hi vula i ku ni vona vanhu vo tala va kha va kombisa ku decision leya ya magistrate ya ku humesa Bellarmine Mugabe tolo ku swi nga endleka ka appeal case leya ya nkulukumba Julius Malema ya tirhisiwa swinene lexi a ni lava ku ta vula xona khalanga i ku hi ku ya hi milawu ya hina magistrate court a yi contribute ku na leswi swi vitaniwaka i judicial president kumbe case law decision leyi tekiwaku yi tekiwa at the magistrate court level a hi yona leyi nga khotiwaku loko ku va ku ri na matter yin'wanyana hambe swo va swi ka swi yelana because ti-decisions ta ti-inferior court a ti vi part ya case law tikweni ra hina so swi ngo tirha ntsena ka court of public opinion mara le high court ve nge yi va tshaku ka magistrate court ka case ya Bellarmine Mugabe court yi teka xiboho xa so a swi tirhisi swona khalanga na ku loko vanhu vo va yingiserile loko magistrate a kumbe judge ya khanika xiboho tolo xigwevo i kombise kahle ku a ni tivi ku kumbexani wena khaziwa loyi i fela milandzu ya yena na kambe hina sweswi hi tirha hi timhaka ta leswi swi nga tisiwa la court hi swona sweswo khalanga nemetwe hi swona nkhetini khalanga ketsa mina 0860 002543 un'wana a hlamala ku khalanga i tikombi nga ri tiva swi
i tikomba nga ri tiva swin'wana a ni tivi swin'wana na swin'wana kambe na landzelela timhaka ta kwakaya ma vo mhaka kona mhaka leyi nga tshama yi yimbeleriwa hi Comrade Gevenga yona a yi vulavula hi timhaka ta loko munhu a ri na vahlekisani vo tala lava hetelela ku va xidumbu xi hlupheka kambe laha swi khumba ku khale ka president swi tikomba ungeti ya xiyimo se ku la ku hela lembe va hundze emisaveni kambe na sweswiwani a swi le ku tshamisekeni swa ku hetelela ku va ku tekiwa masalelo ya president ma yisiwa a Zambia hi swivangelo swo hambanahambana nto un'wana muyingiseri ka xin'wana xitichi nampundzu a kha ku swa hlupha loko mo va veka kwa Afrika-Dzonga va switukulunduwa swa vo swi nga ta swi ku papa mina va lahliwe kokwa wa hina va lahliwe laha swi vula ku laha hi le ka hina laha vandla swa ti-land claim va ku swi swa vasirha swa hlupha ku laha hi le ka hina laha kokwa mi lahliwe laha ku fana mina na vula ni ku laha ka manghena purasini hala ka xingiritani le ka hina kokwana wa mi lahliwe laha kambe swona hi mhaka kokwana wa mi lahliwe laha ku na swin'wana ku hundza kwalano kambe no vula mhaka ko se ti kota timhaka leti kumbexani hi nga vulavula ku na hi toho hi ndlela yaleyo kambe a hi sunguleni hi twa ku kahle ku ta kha ku endleka yini a Old Peter Mokaba Stadium Mundzuku loko va COSATU va hlengeletanini ni twe president wa COSATU va kha va lemukisa ka mavandla ya SACP na African National Congress kula a kona kota ku mita a kona va ku la kona ku ta mi ta poyila na kona la mi to tisa marito yo seketela mi seketela minhlangano leyi yi nga ya vatirhi yi nga ta va yi ri kona ya se ta bula mundzuku ku hi nga ta languta ka timhaka ta ku minhlangano ya vatirhi mpela ya vulavula ya yimela hi vona vatirhi kumbe se yi lahlekele hi mincisi na tin'wana timhaka leti hi nga ta ti languta mundzuku kambe sweswi imani hundza hi laha loko ni vuya na tatana Xingange hi ndlela leyi hi ta twa ku vona va ri yini Sesilile va yime ku lunga ku yini ka tinhlokomhaka ta mahungu ya Sesilile mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Phete tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi President Cyril Ramaphosa u vule leswaku masipala hi xitalo laha tikweni yi langutane na mintlhontlho ya mati khonto ya majisitarata Polokwane yi pakanyela tlhelo xikombelo xa bail xiyimbeleri xa Mabena mahungu hi xitalo hi awara ya 1 mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ente yesu mi sara mgana Lonene FM Kessel Sesilile hlongomhaka ta mahungu ya misava awara yin'we ta twa ku mahungu ya awara yin'we ta mise ku yini hi ndlela yoyeleyo ku na xiyenge xin'wana xi vilerisiwaka hi timhaka ta timhaka leti ta fuel levy ku ongeti tiko leri ro pfara swi lava ku kumbe varhangeri va pfa va swi lava ku teka tinhloko va ti hoxa ndeka sava va ndla ku va nga vonaki kambe va kha va vona ka miri lowun'wana hinkwawo hi mhaka ku timhaka leti ta swiboho leswi swi nga le ku tekiweni mayelana na timhaka ta fuel levy ongeti ko va ku sweswi swi nga tshama swi vuriwa hi n'wana muyingiseri swa ku i ri na ribs ndzeni ka ntangu i dzudzadzuza ntangu mara nga hluvulangi nenge swi hetelela ku va swinkuvava loko ya ku nge heli wo ku hundzisela mahlweni hi ndlela yaleyo se kumbexana loko se hi kha hi hetisela bulu ra hina leri hi lava ku ri endla na tatana Mike Xingange xandla xa president wa COSATU wo sungula hi ta va vutisa na vona ku va ri yini vona hi mhaka yaliya kambe hi lava ku ta va vulavulanyana kantsongo hi sikunkulu mundzuku na nkoka wa roho na leswi kumbexana swo fana na ku hi nga va hi langutela yini kusuka kwalano na tin'wana timhaka ti nga ta huma loko hi kha hi tibulela na tatana Mike Xingange mi ta tsundzuka ku i president wa Nihau
vona hi vona kambe sweswiwani hi va vitanini va kha va yimela COSATU hinkwayo tanihi xandla xa president wo sungula. Tatana Shingangi Nhleka. Xilani Mahaxi na vayingiseri va hina. A ni tsaka ngopfu mina loko mi humelerisa ku hi ta vulavula na n'wini ku leswi ku nga na ntirho lowu swi vuriwa ku va kun'wana kwalomu kusuhi mi ta ta haleni. No Mahaxi a ni ri mi ta tsundzuka ku i siku leri hi nga na migingiriko tiko hinkwaro ka ti-province hinkwato hi na kwalomu ka ku hundza 12 wa tirhali so hi hangalake na tiko kwalano ya le kaya Limpopo i national lake so yi rhangela hi president wa hina COSATU president Zingisa Ngolozi vo va nga ta va karhi va nyika hungunkulu muzoko kwalano ePolokwane. A hi sunguleni kwala ka ntirho walowo wa Munduku xikongomelo xa ntirho luwa ku va ku ri ku endla i siku leri hi nga le ku tsundzukeni Mahaxi eka tinyimpi kumbe ti-struggle lexi xi nga lwa hi vatirhi misava hinkwayo ku nga struggle lexi kumbe ku nga siku leri ri tlangeriwaka kusukela kulomu ka va 1886 loko vatirhi va ta va karhi va lwela leswaku ku va na tiawara ta le hansi na tiawara ta le henhla leti ku tirhiwaka tona leswi vitanaka minimum and maximum working hours na ku va ku tirhiwa masiku yo karhi evhikini na minkarhi yo karhi ya ku vanhu va kota ku wisa na ku va kota ku va titsakisa. So hi le ku tsundzukeni hi le ku languteni ndzhaku hi le ku languteni mintlhontlho leyi vatirhi va nga va karhi va hlangana na yona kambe na ku hlula loko kumbe ku humelela loko va nga va na kona na ku tsandzeka loko va nga va na kona na ku va hi xixima lava va nga sungula nyimpi leyiwani ya ku endla leswaku timfanelo ta vatirhi ti va ti ri xiphemu xa timfanelo ta ximunhu leti namuntlha laha Afrika-Dzonga hi nga le ku ti tlangeleni. Matsundzuka ku ri a ri nga pfumeleriwangi siku leriwani la Afrika-Dzonga ku ri ku va na ri va ri ra holiday tanihiloko mundzuku ku ri siku ro wisa kumbe ku nga holiday ku fikela loko COSATU yi ta va yi fomiwile hi 1985 ivi yi sungula migingiriko ya ku lwela leswaku siku leriwani a ri recognize-iwe tanihi hi holiday. So hi swin'wana leswi nga le ku langutiseni but kambe ta langutana na mintlhontlho leyi nga kona ka nkarhi wa sweswi leyi langutanaka na vatirhi leyi langutanaka na vaakatiko hi ku angarhela xiyimo xa swa ikhonomi na ku va na xiyimo xa mihlangano ya ku yimela vatirhi hi ku angarhela na ku xana emahlweni ku yisiwa ku yini ku kota ku hlanganisa vatirhi na ku va va kota ku lwela timfanelo ta vona ku ya emahlweni. Timhaka leti ta ku lwela timfanelo ta vatirhi tatana Shingangi mi vona onge ti hi vuyerisile hina tanihi maAfrika-Dzonga ngopfungopfu loko ri na van'wani va hehlaka ku onge ti ku fanele ku lwela timfanelo ta vatirhi leti hi toho ti nga vanga leswaku vanhu vo tala va nga vi na mintirho. No a hi tiyisi hi hleketa leswaku ti hi vuyerisile Mahaxi ene mi ta tsundzuka ku before vatirhi laha Afrika-Dzonga na matiko hinkwawo ya misava va hlangana va va nyandza yin'we va kota ku lwela timfanelo ta vona a va nga pfumeleriwi leswaku va vumba kumbe va simeka kumbe ku joyina minhlangano ya ku yimela vatirhi a va nga pfumeleriwi leswaku va tikuma va kanerisana na vathori va vona leswaku xana va nga tikuma va hakeriwa mali muni loko va tirha laha South Africa hi vulavula sweswi na leswi swi vitanaka national minimum wage a va nga pfumeleriwi leswaku va nga nghenela mapfhumba ya ku kombisa eku vilela a va nga ri na tiawara leti ti tirhiwaka hi vhiki kumbe tiawara leti tirhiwaka hi siku. So loko a swi endlekile ku ri va tikuma lava va nga vona van'wankumi kumbe vathori va humelerile ku ya ku rhandza ka vona a swi ta vula leswaku na namuntlha loko hi vulavula so vatirhi va ta va nga ri na tinyone vatirhi a va nga ta va nga ri na timfanelo. Ni nga kombisa Mahaxi ku kun'wanyana ka matiko akelani ya hina ma swi vona leswi vatirhi va khomisaka swona loko mi tsemakanya Beitbridge mi hala kaya eZimbabwe ma swi vona ku ri ku humelela loko mi tsemakanya Libombo border mi hala Swaziland hi vulavula sweswi ku na varhangeri vatirhi va tinyoni va nga khomiwa va nga biwa lava va ku yimela vadyondzisi hikwalaho ka ku va ntsena va dilivhale memorandum eka mfumo leswaku ku na swikoxo leswi vatirhi va nga le ku swikoxeni tanihi mathicara va fanele va hakeriwa timhaka ta vona hi vulavula sweswi va khomiwile va bukuteriwa va lahliwa emahlathini swi vula yini sweswona swi vula swa ku timfanelo ta vatirhi ka man'wani matiko akelana kumbe matiko ya Afrika a ti se za ti fana na leswi ti nga hi xiswona la Afrika-Dzonga kambe a swi vuli leswaku hikwalaho ka ku pfumeleka ka timfanelo ta vatirhi kwalomu matiko lama ni nga ma vula mintirho yi kona ku tlulela Afrika-Dzonga
lero ku pfumaleka ka timfanelo ta vatirhi a swi garantiri leswaku ku ta va na mintirho evile a swi garantiri leswaku vatirhi na loko va tshika vatirhi va fanele va xaniseka va nga vi va ri na timfanelo because tanihiloko ni vurile loko hi pfumelela leswaku ku na ku laveka ka timfanelo ta ximunhu leswi vulaka ku timfanelo ta vatirhi ti fanele ti va xiphemu xa timfanelo ta ximunhu leswi nga bill of right ku ya hi South African Constitution. Se loko ka hi languta xiyimo xo tani hi ku ko fana na Afrika-Dzonga kumbe xifaniso xa Afrika-Dzonga leswi mi nga swi hlamusela i ntiyiso ngopfu tatani Xingangi kambe ka xifaniso xo fana na Afrika-Dzonga vulavisisi byi komba ku loko ku ya ku tumbuluxiwa swilo swo fana na leswi mi nga swi lwela swo fana na ti-minimum wage kombiso vanhu vo tala lava va fanele va tirha va vuye va heleliwa hi mintirho hikuva vathori va hehla ku a va koti ku fikelela tihakelo leti ti va ku tivekiwile to fambelanaka na minimum wage. Yin'wana milawu ya vatirhi leyi va ku yi simekiwile yi endla leswaku vanhu lava va nga na matimba yo thola va thola vanhu vo ka va nga ri na maphepha vo huma matikweni yan'wana kumbe loko n'wina mi swi langutile tanihi COSATU a swi na ntiyiso swoleswo na hambi a ku ri hava milawu a ku ta maka a thoriwa ku ya hi ku muthori yehi i lava ku a thola va mani. I ntiyiso mhaka leya vatirhi lava va ku pfumala kumbe va nga ri na timfanelo kumbe va nga ri na timfanelo ta ku tirha kumbe illegal immigrant a yi sungulangi loko ta va ku ri na national minimum wage mi ta tiva ku ri kahle exploitation ya ti-foreign workers eka ti-restaurant emapurasini na le migodini hi leyi nga kula karhi yi tiva actually swi tikume swi antswisiwa hikwalaho ka ku tumbuluxiwa ka yin'wana ya mintirho ya ku fambisa timhaka ta vatirhi ku fana na ti-labor law na ku fana na ti-immigration work labor migration leyi nga kona Afrika-Dzonga ku va ku tsandzeka ka ti-law enforcement na ti-inspector ngopfungopfu ku va va enforcer emilawu a swi vula leswaku vatirhi va fanele va nga ri na timfanelo. Xa vumbirhi mahaxi kwalomu ka 6 million ya vatirhi hi ku ya hikwalaho ka ndawu lowu nga kona wa national minimum wage va na mfanelo ya ku ka va nga holi ehansi eka mali yo karhi hi vhiki hi n'hweti kumbexani na hi awara leswi a swi nga ri xitano before ku va na national minimum wage ene vathori lava va kuma ku va tsandzeka ku va nga fikelela ku hakela national minimum wage va na mfanelo ku ya hi national minimum wage act ku va apply eka commission leswaku va kota ku exemptiwa lero a hi ntiyiso leswaku vatirhi va fanele va deliziwa hikwalaho ka ku va muthori a nga swi koti ku fikela national minimum wage because the Department of Labour na minimum wage national minimum wage commission yi na huvo leyi langutaka vathori lava tikumaka va tsandzeka so ku va ku nga ri ntiyiso ku fika kwalano mahaxi ko va leswaku anakeni vathori hi ntumbuluko wa vona i vanhu lava va faneke va dya ngati ya vatirhi va hanya hikwalaho ka ku va va tsontswa ngati ya vatirhi hi ntumbuluko wa muthori i fanele a endla profit and then mali leyi yi endlaka leswi swi vitaka lowering the cost of doing business but maximizing profit i ntumbuluko wa vatirhi that's why vatinyo ti fanele ti tshama ti ri kotiva leswaku ku va na balance ya the wage na the labor that is sold by workers. Ni kombela ku hundanyana mavhengeleni iminete tatana Xingangi ni lava ku vuya hi langutaka ko tinhlayihlayi ta vatirhi to va ku yini a hansi tona hi vitoxe leswi swi endlaka leswaku mihlangano ya vatirhi yi nga kuli kumbe ku na swin'wana swivangelo leswi nga va ku swi kha swi endla leswaku mihlangano ya vatirhi yi tikomba yi nga ri ku kuleni ke hi vuxirho andzhaka leswi. Eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena. Vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara. U nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela. Hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo.
Slinda Specials build it eGraskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Manjiri, hot month and specials. Jojo water tank 1,999.99, Wilbaro 399.99. It's over Minsango Eka Mazenge Mavanti Nasotala, Walela Wasala, Tanaita Kuhlaisela Mali, Hixiana Chinchi Asquamini, Hile Graskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Mahashi build it, Slinda Specials. FM yiseketela Dr. K.S. Maluleke eka conference ya lembe na lembe ya Together as One leyi nga ta khomiwa hi ndlela leyi landzelaka. Siku i Ravutlhanu ra 1 May 2026. Ndhawu hi le Giyani Stadium. Nkarhi wo sungula i half ku bile awara ya 9 ku fika half ku bile awara ya 4 ni ndzhenka. Vunyanyuri byi ta va bya xiyimo xa le henhla hi vayimbeleri lava katsaka Praise Matia, Tsakani Ngondobe, Worship House, Themba Xivalo, Themba Nyati na van'wana. Mikombero ku mbala mhlovo wo basa na champagne khaki a hi hlawuli kereke, hi rhamba tikereke hinkwato leswaku hi ta tiphina swin'we no kateka. Nongonoko wo swa risima na khensa Mnyango wu ta haxiwa thwi kusuka kwele #Munghana Lonene FM #61 wa malembe ya vuhaxi #Handlandlamuka. La a hi sukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Lava i xandla xa president wo sungula wa COSATU hi ndlela le tatana Mike Shingangi hi vulaka na vona nhlekani lowu ka hi langutela ka sikunkulu ra mundzuku va ta hi byela ku va mitsundzuxa yini tanihi vatirhi na koho nhlengeletano leyi nga kona i ya va swirho swa COSATU ntsena kumbe i ya vatirhi hi ku angarhela va ta mi hlamula loko hi nga si famba hi nga si fika makumu. Tatana Shingangi ni khensile swinene loko mi ni khomele tani timhaka ta ku kula ka minhlangano ya vatirhi hi tlhelo ra vuxirho swi nga va swi fambelana na ku kayivela ka mintirho ka tiko kumbe ku na swin'wana swivangelo hi ku vona ka n'wina? No swi hlayile Mashi swivangelo swa kona, ku kayivela ka mintirho hi swin'wana swa kona, kambe mi ta tsundzuka ku mihlangano ya vatirhi kumbe ti-federation hinkwato ti hlanganile leti nga ku fika kwalomu ka mune leti ti nga kona ehansi ka Nedlac ti combine ti le hansi ka 30% ya vanhu lava nga le ku tirheni. Lero xin'wana xivangelo on one hand xa ku va ku economy i va yi ri karhi yi ri ku retrencheni ka vatirhi ngopfungopfu lava va nga organize ku fana na le timayinini na le ka ti-retail sectors. Kambe nge ni sungula hi lexi xa ku a hi xihundla ku mihlangano ya ku yimela vatirhi yi fanele yi adapta kumbe yi adjusta xiyimo xa vona leswaku va kota ku attracta kumbe ku koka rinoko eka vantshwa lava nghenaka emitirhweni, leswaku loko munhu a nghena ntirhweni ro sungula a va na nkoka wa ku va a tikuma a joyina union ngopfungopfu tanihiloko workplace yi ri ku cinceni yi va yi ri se leyi nga va vanhu lavatsongo swinene, including na timhaka ta technology, including na leswi vitanaka ku ri platform worker. So a hi xihundla ku ti-union ti fanele ti koka masokisi. Xa vumbirhi ti-union ti fanele ti tshika ku va ti hambana kumbe xana ti lwa hi xitona ku va na ti-union ta ku tala, un'wana a ri na union ya 15 wa vanhu leyi un'wana a ri na union ya 500 ya vanhu, swi endla ku hangalaka va hetela va nga voni nkoka. So it's one of the subjective problems leti nga kona Mashi nga ta ka nga ti tumbeli. Mara xin'wanyana i ku the workplace yi le ku cinceni swinene Mashi, yi le ku endleni leswaku leswi swi vitanaka informalization of the workplace, ku ri vanhu va nga ha koti ku va tirha nkarhi lowu ti-casual workers, i-PWPs sweswo vulavulaka swona, ti-platform workers ti vulavulaka hi tona, ku va ti-economy sectors ta economy ti va ti nga ri leti ti nga organize. Swi endla loko swi tika kumbe swi nga olovi ku ti-union ti tikuma ti-organize vatirhi ku fika kwalano. I swin'wana swa swivangelo leswi nga ko a hi xin'we Mahaxi multiple of issues. Kambe swi nga va swi vula yini ngopfungopfu ka leyi ya ku koka rinoko Shingangi? Minkarhi ya ku tala ka nongonoko lowuwani van'wani va pfa va nghena va kombisa ku swin'wana swa leswi swi va tikiselaka mintirhweni mihlangano ya vatirhi ngopfungopfu varhangeri lava va ri koho ku hehliwa ku leswi swi nga endliwa hi vapapa na vakokwani swa ku a ku ri na tipimpi, varhangeri va lava va nga va hlawula ku va yimelaka hi vo va tlhela ku va va xavisa. No ni hleketa ku hi khoma siku rin'wana Mahaxi kwala ka nongonoko lowa a hi ntumbuluko wa mihlangano ya ku yimela vatirhi ku va karhi va xavisa
ko va ntumbuluko wa xilo lexi xiharhi lexi va nge i munhu nkarhi wun'wanyana xi pfaka xi va na vuvabyi byebyeletso mara mhaka yikulukumba i ku vatirhi loko va ri kona va za va volunteer kumbe va recruitiwa va joina union va fanele va twisisa swa ku union ya vona a ya varhangeri lexi karhataka i ku matimba na leswi vitanaka authority ku i mani loyi a nga n'wini wa nhlangano nga ku swi tikuma se swi ri ku fambeni tiyunioni ta ngopfungopfu leti welaka handle ka COSATU ti vitaniwaka leswi swa ku i worker control lero mutirhi un'wana loko a joyina union i fanele a va na ku navela ka ku tiva leswaku union ya yena yi fambisa ku yini swiboho swi tekisiwa ku yini swi tekiwa rini tinhlengeletano ta khomiwe ku va ku ya vula ku ya buriwa hi ku enerisiwa na yini so that loko varhangeri va sungula ku va va huma ndleleni kumbe xana se va karhele ku va nga fambisa vatirhi va swi kota ku tshama hansi va kota ku cinca varhangeri so that vatirhi va nga sukeli protection because nhlangano wa ku yimela vatirhi maxi i protection eka ku abusiwa loko va ku ri kona mintirhweni so va nga tikuma xanisa hi varhangeri to a point where va hetelela va lan'wa protection leyi va nga na yona leyi ku nga union ya vona va ngo loyi foma hi vun'wini union a yi fomangi varhangeri maxi yi foma hi vatirhi ivi vatirhi va hlawula varhangeri va tlhela va thola na ti-official leti faneleke ti va tirhela loko ka hetisela xingange ku na rito rin'wana mi ri tirhise ko tala ngopfu la ka nongonoko lowu namuntlha ku abusiwa ka vatirhi ni na xifaniso lexi xi hanyaka mina xa ku vatirhi va le ku abusiweni ku fana na ma vona leyi mhaka ni lava ku yi vulavula ma yi tiva ku nga va mi nga tivi ku yile ku humeleleni kambe matirhelo ya kho ma yi tiva ma vona vaongori lava va heleketaka vavabyi kumbexani va suka a khensani va ya Garankuwa kumbe va suka va ya kwihi va pimeliwa tiawara mi kuma ku na hambi wo tirha 100 wa tiawara loko a fana a hakeriwa nga hakeriwa 100 wa tiawara veri i hakeriwa 34% ku nga 34 wa tiawara swi vula ka 100 rand yin'wana na yin'wana va hakeriwa 34 rand ivi xibalo xi teka swi vula ku va hetela va famba na va 17 rand se xivutiso lexi ni lava ku vutisa i ku hikokwalaho ka yini vatirhi lava va kha va hlangana xiyimo lexiwani na swi tiva ku va koho va minhlangano ya vatirhi ku na Nihawu ku na Dinosa kambe a ve le ku claimeni 100% mi nga va mi tshame mi hlangana na swiyimo leswiwani ke loko ri ku ma swi tiva hikokwalaho ka yini swi ka swi endleka loko ri ku a mi swi tivi mi ta endla yini hi swona kambe ni hlamuleni loko ni vuya laha Cylinder Specials build it Graskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Mahajiri, hot month end specials. Jojo water tank 1,999.99, Wilbaro 399.99. It's over Mintsango Eka Mazenge Mavanti Nasotala, Walela Wasala, Tanaita Kusaisela Mali, Hixiana Jinchi Asquamini, Hile Graskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Mahashi build it, Cylinder Specials. eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na ku rhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona tatana xingangi a hetiseli right khensile mashe mi nyike xikombiso xo hi pfatlanya swinene tanihi mihlangano ya ku yimela vatirhi ngopfungopfu eka swa rihanyo a yi tiva maxi xifaniso lexi mi nga xi nyika hambileswi swi hambanaka ku ya hi ti-province and then ku na minkarhi yin'wani hi pfa hi humelela ku va hi lwisana na yona ku na minkarhi yin'wani hi pfa hi nga humeleli ku ya hi loko ku na swilo swin'wana mfumo wu tala ku swi tirhisa va swi vitanaka austerity kumbe ku pfumaleka ka budget leswi mi vonaka ko tala hi va ku hi ri estrateni hi lwa na swona and a hi category yeleyo ntsena ya vatirhi va rihanyo leyi khumbaka hi swilo swo fana na swo overtime
ku na van'wanyana ma va tiva loko minkarhi hinkwayo bi loveriwile va forensic pathologist na vona va le ku affecteni swilo sweleswo eka mundzuku loko hi ta sungula eka May Day leswi Central Executive Committee ya COSATU yi nga twanana hi swona i ku ri hi ya ku lonceni ka pfhumba leri ri vitanaka the cost of living campaign. Otherwise le ku lweni na leswi swi vitanaka austerity leswi nga swivangelo swa xiyimo lexi fanisa lexi mi nga xi kombisa na swin'wana leswi nga kona including na ku va ku nga kota ku fikeleriwa ku vanhu va kota ku tikhandziyisa va ya mintirhweni because 40% ya miholo ya mintirho wun'wana na wun'wanyana yi tirha epatwini ya ku ya entirhweni na ku ya ekaya swakudya swi le ku durheni ngopfungopfu sweswi ku nga na tinyimpi ti-oil ti le ku durheni ti-electricity le ku durheni so mundzuku loko karhi hi hlanganile tanihi vatirhi ehenhleni ka swin'wana swa leswi hi nga ta va karhi swo reflecta tanihi ti-challenge ta vatirhi namuntlha na ku ya emahlweni hi swilo leswi mi nga swi vula mara i ku hi le ku sunguleni ka pfhumba leri eka tin'hweti timbirhi leti ti landzelaka hi nga ta va endla swilo swi vitanaka National Day of Action ya ku lwisana na mintlhontlho leswaku na ku va karhi ku vulavurisana na tindhawu leti ti khumbekaka ku nga va ku ri ya health ku nga va ku ri ya treasury ku nga va ku ri ka education ku ri kota ku swin'wana na swin'wana swa ku fana na swilo leswi swi olovisaka so lexi xi vulaka ku ri vatirhi a va bohe mathekisi tiya so mundzuku a ku na ku tlhelela ndzhaku because a ku na powerful force leyi nga ta tikuma yi sise matimba loko ri ku ri ku a yi tsutsumetiwangi hi lava va nga le ku xanisekeni hikwalaho ka matimba ya yona ni tshame ni mi vutisa xivutiso lexi siku rin'wana na namuntlha na mi vutisa swi ta koteka ki hi ku mi maxaka ene loko na van'wani loko ku ri ku van'wani va tirhela mfumo mi maxaka na muthori wa voho hambileswi mfumo ku nga ri ku vandla kambe hi ro ri nga na matimba ku fika sweswi xin'wana i ku ni twe president wa n'wehe va kha va kombisa ku ANC SACP tisani marito yo seketela ntsena eka tirhali ta hina mi nga sunguli ku ndla leswa swo poyilana mi ri yini no va vulavurile president mundzuku hi siku ra vatirhi hi na ti-problem ta ku tala leti hi lavaka ku loko hi karhi ku ha tlangela na ku tsundzuka lava va nga halata ngati because siku leriwani na timfanelo tin'wana leti nga na tona i switandzhaku swa ngati ya vanhu lava nga ta before hina lava nga yi halata so a hi nge tsakeli ku va ku ri platform ya ku tlanga swa tipolitiki because swilo swikulukumba sweswi ka nkarhi wa sweswi ku ya mahlweni i ku hlangana kumbe i unity ya vatirhi ene vanhu lava i vanghani va hina hinkwavo ka vona a va heta va lavela room kun'wana khale karhi va kombela ka va kume room va bokisana na kona kambe platform leyi vatirhi ku nga siku ra vona a hi nga yi naveli ku yi va platform ya ku swi ta koteka muhaxi because tiko leriwani ra hina ikhonomi leyiwani ya hina mintirho yi fanele yi tumbuluxiwa vaakatiko va fanele va benefita ka tiko lero ene hina na lava va nga vathori hambi ku ri ti-business because muhaxi loko hi vulavula hi kume ku hi maxaka mi va mi langute tlhelo rin'we ntsena vanhu lava xanisaka vatirhi a hi lava nga le ka mfumo ntsena vanhu lava retrenchaka vatirhi hi ti-business hi maxaka na vona because va hi nida ku va hi xavisa matimba hina ku va kota ku endla profit na hina ha va nida ku va hi ta kota ku kuma miholo na le mugodini na le tixopini na le ka mfumo mpela va ri ku gwabana leti ti nga le tshangani rin'we se hi ta gwabana na swona ku kondza leswaku laha tshangeni ku va ku na kurhula otherwise yin'we yi ta fanele yi fohla yi huma ene a yi kona leyi nga prepared ku va yi fohla lexi nga ku va ku fanele ti gwabana ku za ku huma exitshunxo eka ti-problem leti fasaka na tiko ra hina na ikhonomi ya hina maxa loko ri na nkarhi lowu ni nga mi naveliku tanihi COSATU hi lowu se mi ya seketela mani ANC kumbe SACP lowu nkarhi lowu u nga swi laveki ku va u ri murhangeri wa COSATU maxa because loko ku ri na vanhu lava affectiwaka hi xiyimo lexi hi nga le ka xona i vatirhi lava tikumaka va ri xirho xa ku va ri xa nhlangano wa ku yimela vatirhi va hanye vutomi bya vona hinkwabyo va karhi va campaignela alliance namuntlha va le ku kokiweni va yi hala na hala so ya na mina a ni naveli ku va murhangeri wa COSATU ka nkarhi wa sweswi kambe vatirhi a ni ve kona ene vanhu lava nga ta before hina mahaxi va nga va generation ya leadership ya alliance va hlangane na mintlhontlho ya minkarhi ya vona a va hoxangi a va endlangi leswi mi nga swi vula swa ku hoxa tinhloko ta vona ehansi ka semende va ku loko va huma ti-problem ti ta va ti lahlekile va ti-confrontile va vulavurisana ku navela ka hina tanihi varhangeri va COSATU ku tanihi varhangeri va alliance lava hi nga kona va ANC SACP and COSATU hi fanele hi langutana na mintlhontlho leyiwani yi langute hina eka nkarhi wa sweswi lava nga hundza vo Chris Hani vo John Komomo va langutana ya vona sweswi leyiwani langute hina ku pfumela leswaku eku heteleni ka siku
loko mahawuso ya hehlile na ti-ego ti suppressiwile xitshunxo xi ta kumeka ene vatirhi va ta tlhava va united alliance yi ta tlhava strong ku ya emahlweni i ku navela ka hina kokwalaho ene ku tshemba ka hina Xingangi n'wina mi ta hambi swa vuriwa a ni lava ku twa ku mi ta mi ri kwini la ku ta landzelela mbulavulo wa n'wina la ta utwa ni le stadium xin'wana va nge hi le Balfontein eFree State mashi okay landzelele ni ta swi gugula ni ta twa ku mara mbulavulo wun'we wa national hayi la ku ta twa ku mina loko mi kha mi vulavula Central Executive Committee message ai wa Mike Xingangi no Xingangi le Bloemfontein mali kesi hlayisekani n'wana mani inkomo alright inkomo Mike Xingangi xandla xa president wa COSATU wo sungula lava hi bula na vona un'wana ni rhumela hungula i ri mbulavulo wa n'wina wu ni tsakisa ngopfu ma yingiseleka loko mi kha mi vulavula eAfrika wa vulavula mingiselo me eAfrika wa vulavula swi tani a hi mina na Ncindani hi tshama hi kha hi vula hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona se loko i kha i tiseriwe mutivi kumbe tiseriwe vinyi va yona hi nga fika njhani ka xiyimo xa ku swi nga yingiseleki ha yingisele ha khensa kambe iyo hi kumbe hi nga tibima kahle hi Ncindani ha khensa swinene ku va hi kha hi yingiseleka mingiselo wa mina kambe hi teto timhaka a hi buleni to na tin'wana loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we lawa ya nga ta landzela hi nomo Sesi Lilian Hlavangwani ka vula hi tiyimisele ku vona kumbe ku twa n'we ku xiyimo xa n'we xi yisa ku yini mahlweni kambe tatana Xingangi a ni tivi kumbexani ni yo ka ni nga swi twi kambe ni twa onge liya mhaka ni nga vulavulela yona n'wina vatirhi va le ka ndzawulo ya rihanyo hayi a va yi hlamulangi volovula ku hi le ku tirheni hi ta tirhana na swona kambe ku n'wina mi tirhela R100 mi pfumeleriwa ku koxa R34 ivi a ndzi ka ti-salary advice ta n'wina ku wela R17 a va swi hlamulangi hi ku hi nawu loko mi ze mi ni tirhisa R100 ku ntirho wa R100 ni nyikeni R100 swi herile kambe a kumeni mahungu ya misava hi lawa hi nomo Sesi Lilian Hlavangwani ya Sesi Lili eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlavangwani khensile Phete Nhlikani mi yingisa mahungu ya awara yan'we hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi President Cyril Ramaphosa u vula leswaku mimasipala yo hlaya laha tikweni yi langutane na mintlhontlho ya mati Ramaphosa u vula marito lawa nkarhi wa nhlengeletano leyi nga khomeriwa eBoksburg evuxeni bya doroba ra Joni hofisi ya President yi tivise ku simekiwa ka komiti leyi langutisaka mintlhontlho ya mati emasunguleni lembe leri u hlamula eka swiphiqo leswi ku langutaniweke na swona swa mati naswona President u hlamusele hi makungu lawa ya nga pfunaka ku ololoxa xiphiqo lexi. One of the most immediate challenges that affects almost every municipality is the crisis in the provision of water and sanitation, as Minister Tlhabisa said. That is why we have dedicated a significant portion of the agenda of this meeting to address this challenge. And we'll be addressing it from a diagnostic point of view and a solutions point of view, as well as how best that all should be financed. Eka mahungu man'wana khomixini ya madlanga yi bakanyele tlhele xikombelo xa magqwetha mulawurinkulu eka xiyenge xo sirhelela nhundzu eka ndzawulo ya maphorisa ka masipala Tshwane loyi a yimisiweke ntirhweni Chukudu Malachi ku kombela ku ri khomixini yi hundzisela mahlweni masiku ya ka yena ka khomixini tanihi leswi ya nga kumangiki nkarhi wo hlamula gqwetha ra yena Sibusiso vula leswaku Malachi u nyikiwe vuxokoxoko bya mapapila matolo. Safely say, Commissioners, we have not even been able to look into what is being attached in the email which they sent at
2352 yesterday, just before 12 o'clock. That serve as another indication, Commissioners, that we are not prepared, because if there are some other documents that are still going to be produced at the last hour, when we should have already prepared and finalized our preparations for these proceedings, it becomes a problem. Go isa mahlweni mahungu ya awari ya n'we khoto ya magistrate Polokwane yi bakanyile tlhelo xikombelo xa bail xiyimbeleri xa vunanga bya le Kompo Hlokonolo hikwalaho ka Mamatatane impela ya Mungalweni FM yi seketela Phadzimani Africa Foundation eka ntirho lowu va nga na wona eka siku ra namuntlha i ntirho wo pfuna xikongomelo nkulu lexi va xi yisaka mahlweni eku pfuna lava va nga swela na lava kumbexana va lava ku pfuniwa loko swi ta eka swilo swo hambanahambana hi ndlela yeleyo kambe laha ni nga tshama kona sweswi mi hlamuserini switsongonyana khalanga ni nge ze ni lehisa ngopfu laha ni nga tshama kona sweswi eka nkarhi lowu wa sweswi ni na Hlayisani Pataka loyi na wona ndyangu wa ka vona wu nga ze wu pfuniwa hi yona foundation ya leyiwani se va ti a batho va ta vulavula va kombisa leswaku foundation leyiwani yi va pfunise kwini. Tatana Pataka na mamukela ka Mungalweni FM. Komu swinene kenza ku amukeriwa. Hi hlamuseleni loko hi nga siza ya moyeni mi kombise hi timhaka ta ku ze ku va na mikhukhulu leyi nga va kona yi fika yi onha ka n'wina ivi foundation leyiwa yi ta pfuna swinene hi ndlela ya xiyimo xa le henhla va mpfunise kwihi? No, akuri 2022 loko to va ti flood Soweto ku ve ku na mpfula swinene yi khukhula ivi ku fikela la movha wa boto mina u nga tikuma na wona u khukhuluni u famba na mati so a va ri ku endla construction kwalaya ni Joni va lava Phazimani so a va ri na movha ku ti breakdown ti tsandzekini hinkwato kwa va humesa movha liya ku yi recover from la yi ri kona le andeni ka nambu but vona va Phazimani vona va nga kota ku va tisa michini liya vona ya ti construction va za va kota ku yi humesa va tlhela va yi teka va yi hlayisa ka storage xa vona until swi hela hinkwaswo. Yeah. Okay, lava a va ri a ku ri na munhu movheni kumbe munhu ve a kumeka after masiku mambirhi lowun'wana u kumeke same day but boto wa mina hi vona va nga kumeka after masiku mambirhi se va lovini. Alright, okay. Namuntlha va Phazimani va ya emahlweni va karhi va pfuna na n'wemba van'wana lava mi nga kombisa ku va mpfuneni mi ri yini ntirho lowu va wu yisaka mahlweni. Namuntlha ku na swikolo swo tala laha ni swi vonaka ni vona na tintangu leyi a tafuleni ti tele le holweni leyi humaka kona leyi ti na swikolo swo hambanahambana leti nyiwaka so mi ri yini hikuva va ya mahlweni va ndlandlamuxa xandla va pfuna? Ni ri ingaku xikwembu xi nga va pfuna va ndlandlamuka swinene ku pfuna ka vona ka haya mahlweni hambi ku ri ka vana va buti wa mina namuntlha hi vulavula va va nikete cheke ya 7,000 ku va ta kota ku yisa tidyondzo ta vana mahlweni so ni nga vula ku okay fine ingaku pfumeleriwa ri nga kula ri ya mahlweni swinene ri kula swinene because it's helping a lot. Okay, tseleni xo hetela ka munhu la nga yingisela la i pfumala ntshembo mi nga ku yini marito yo hlohlotela eka munhu loyi a nga ka xiyimo xo tika eka nkarhi wa sweswi? Ku pfuna ku tshama ku ri kona and u nga lose hope. Alright, kese swinene va lava a hi burisana na vona switsongonyana a zangi swi leha ngopfu nkulukumba Hlayisani Pataka lava na vovongo va tshame va phalariwa swinene hi foundation leyi yi nga hita namuntlha hi ta yi seketela switsongo i ntirho lowu nga ku yeni mahlweni eka nkarhi wa sweswiwani la na vuyimeri bya xiticha Mungalweni FM mana na Ruth Maphope va ri kona la loko ni suka ni ta haleni ku haxeni a ku ri karhi ku vulavula vona hi ku seketela xiticha Mungalweni FM na MEC wa social development mana na Florence Radzilani na vo va ta va ku ri van'wani va swivulavuri eka ntirho lowu nga ku yeni mahlweni. Khalanga moni vuya ka n'wina ntate ni Mkhwenuta ku nga seza ku batu ni karhi ni vona leswaku swilo swi fambisa ku yini haleni ivi tlhe hi vuya ni mi byela leswaku ku ndleka yini haleni. Khenseli mjhani wa mina hlayisekani xivongo xaxani xi twa ro sungula loko na ha hlamala cindoni xi tele ku hola ka hina la xivongo xolexo a ni xi twa ro sungula xa ka Pataka loko man pfumelela ni veni ya tlela purasini loko ni chayisala a yi kuli leni hela munhu le purasini vhela a kula loko ndza ka Majosi leswiya hindza ka Nkuzani i ngheni ko Kamangera purasini amangena purasini mfana a mi nga tlela kona tolo nje
I famba na mani ni famba na Matimu na Khodane na Ricky na Sesi Ruth la. Oh no, ya cancel. Loko msuka miyaka together as one. Again, seketela together as one ka Scrapzu. Na ya cancel swinene zidle kahle isekani inkomo. Kensi. Inkomo. So mingitsoro mngana lona FM zidle kai Brian Kachini if anga le akangoma tatana. Loko wa ku inda damra rangomanungu ikhiya ilimi. Loko inda damra rangomanungu ile kandengezani ikhuphuka nambuluwa emakwala ya kungatala na switina hikuva nga ko tani mngana lona FM na swiyenge swo hambanahambana leswi nga kona la ta mitlangela ti voice notes ivi kusuka kwala ni tata ka tinqingho ta n'we ka 0860 002543 hi twa ku timhaka leti mi fambaka hi tona nhlekani lowu hi tihi kambe tindhawu to tala timpfula ti le ku onheni swinene rivele ku vutisa Gaceni ku laha langa ko mpfula yi njhani kambe lexi ni tsakisaka i ku vavhombi va ta maxelo ve ri hava voni mpfula munduku se a hi hlanganeni a Giyani Stadium hi ndlela yaleyo laha ku nga ta ku ri na ntirho lowa wa Together as One ya ta va ka ku ri na ntirho wolowo kwale a Giyani Stadium munduku nongonoko wa swa risima tanihi sweswi mi nga swi twa ta va kha wa haxa thwiko se ku vona ku ri na mpfula munduku ko tikomba ku ri ndhawu yin'wana leyi ku nga ta va ku ri kahle ku tiphina hi ndlela yaleyo dzunisa hosi mbala swimbalo swo basa hayi swimbalo swo basa na ve mbala swimbalo swo basa na khakhi wun'wana wo ka ma n'wi vona khakhi lowu ndzi nga ri hala a nga la ku va khakhi mara i khakhi kambe hi twaneni ku n'wina mi nga rhumela ti-voice notes mi te yini tsundzukani mavonelo ya lama mi ma tisaka ya tshama ya ri ya n'wina kambe ya nga vi ya nongonoko lowu kumbe vatirhi va xitichi lexi hambi ku ri nhlangano wa vuhaxi hi ku angarhela hi kandziya laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Enhlikani khalanga na vayingiseri hey khalanga ni tsakisa hi ku mi haxa thwi xivutiso xa n'wina hey xa ni tsakisa loko muka a va hleketi ku ri hayi loko hi hoyi leyi yi karhi yi kutani yi ta va fikela na vona hi rin'wana ra masiku lava hi onhelaka tiko khalanga mani hey ya kombela khalanga mani maphorisa na masocha mani va tirha ntirho wa vona la tikweni khalanga mani ya kombela khalanga mani ma tiva tolo ni karhi ni famba la dorobeni ra Joburg la khalanga ma tiva ku ri kahle ku clean na foni u nga humesa xikhwameni khalanga u hlamula kahle hayi khalanga loko ku ri hoyi la dorobeni ku tele khalanga ni ri foni mi nge hlamuli loko u lava ku hlamula foni hi ringa u fanele u nghena xopeni u endla ku lava ku xava swin'wanyana ivi loko u nghena la xopeni u humesa foni xikhwameni u hlamula hayi sweswi khalanga ku clean okay a twana van'wana Njhani muhaxi mina la ku tiva laha why nandzu wa khale wa n'wana wa mufu wa murhangeri wa Zimbabwe ku nga Robert Mugabe wu nga hlwelangi ku tengiwa ku nyikiwa xigwevo mara yin'wanyana minandzu yi teka nkarhi ku leha va ku va langutise yini wo ka u nga hlwelangi wona nandzu lowu phela ku hi ku ya mina ni vona u nga hlwelangi ku nyikiwa xigwevo mara yin'wanyana yi teka nkarhi okay hey mjani luya a hi n'wana mufi mjani luya i n'wana sira xo sungula xexo ani kasi sira loyi hi ya ri murhangeri wa tiko se swi ta vula ku hi ta fanele hi ma veka kahle marito lamaya ku ya kota ku vula leswi a mi vula swona mingiseri wa mina hi ku i n'wana khale ka murhangeri wa tiko ra Zimbabwe kumbe khale ka president wa Zimbabwe ku nga Sira Robert Mugabe ma vona mhaka kona nyana ku swi kota ku vulavula a mi swi twisisi leswi ni vulaka swona ni ri loko munhu a lahliwile a nga ha vi mufi i va Sira i va mufi ntsena loko a nga se lahliwa ma swi twa loko va kha va tivisa switiviso swa mafu va ta vula va ku va tivise va rifu ra mufi swimani mani i mhaka ya ku a nga se lahliwa
loko za lahliwa se wa tiveka u ile kwi sira mama maka kona ni kombe mhle mi tlanga futhi tindani mi switwa va ta switwa leswi ni vulaka swona ni muhaxi mina la ku tiva laha why nandzu wa khale wa n'wana wa mufu wa murhangeri wa Zimbabwe ku nga Robert Mugabe wu nga hlwelangi ku tengiwa ku nyikiwa xigwevo mara yin'wanyana minandzu yi teka nkarhi ku leha va langutise yini wo ka wu nga hlwelangi wona nandzu lowu phela ku hi ku ya mina ni vona wu nga hlwelangi ku nyikiwa xigwevo mara a wu hlwelangi hi mhaka ku a ku tengiwangi nchumu bolofuka ku hayi mpela na hi ti vona nandzu wa ka hina hi ndlile loyiwani ya nga ampur a dlelele mahlangu hi ya ri na swa swibamu mina ni tivi nchumu se swi herini se leyi n'wana ya hlwela fana vatatancaku va ha lava beyili sweswi va ri ku na vumbhoni byintshwa yi vavisekenenge hi la se swa ha langutiwa ka ta tlheko ya langutiwa sweswiya se swa hlwela kambe loko wo fika weni ku hayi misava ku hayi mina ni va ka hina hayi ko mina hi me ni nga ndla leswi na leswi na leswiya swi herini i swin'wana swa leswi nga endla ku nandzu luwa wa hatlisa kumbe n'wana mi hleketelela swin'wana swa teka ngopfu ka mihleketelela ene na mihleketelela ku n'wi mi hleketelela yini clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe i nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka clientele funeral plan tiplan ta hina ta fikeleleka hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena joyina namuntlha swo olova ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Tikane Botpet na va yingiseli va Munghana Lonene FM ka ngarhela la Potchindana kwala Botpet mina nga rhandza ngopfu ku vulavula ngopfu eka leyi ya vatirhi swi tele ngopfu Botpet ndzi ni tirha ka khampani yin'wana laha ni nga se ni realize ku ha exploitiwa Botpet hi ndlela yini mina loko ni nghena khampani ya a vulavulanga swo tala a vulavula timhaka ta Saturday a yi compulsory mara loko mfoneriwile yi ta va overtime swi ri kona le ndi ka contract mara ku fanele hakeriwa ku va problem so ndzi nkarhi wun'wana ndzi ni swi teka ni swi yisa ka management after nkarhi wo leha ni khe ni swi vona ku hayi mana ku na Saturday tin'wana ndzi ndi tirha mara yi le ku hakeriweni so tirha va nga hakeriwi Botpet ya vava va explode so emahetelelweni Botpet ni gcina se ni nga ha tirhi kahle swi ze ku va na tihansansa to tala costa ku ndzi ni resign ni famba so mhaka ya vatirhi Botpet nga ku nga tekeriwa ngopfu enhlokweni inkomu na khensa ehlekani khalanga na muhumelerisi Ndana va nga ri na mpfumelelo kumbe ku vutitivisi ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ra vutlhanu ra wena ri nge he fani Xitsonga Top 20 10 to 12 ni madyambu na mchangani a ku tshamisekwi kahle ka ti-charts ku yiwa henhla ne le hansi ku na tin'wana ti nghenaka ti fika ti bayisanyana tin'wana ti fika to ku hey number 1 ingaku ya mina tin'wana to ku hayi no ngaku nge fika number 1 se ni hele na hi rivilo Mjemi Talunga kwala ibatisi ya mafezula lahlela changi kahle lembe na lembe ka tika ne se ti-XMA letiwani hi ta swi endlisa ku yini kahle ku ta humelela yini mara u nga hundziwi hi ta Xitsonga Top 20 eka Munghana Lonene FM
Ziyakhala Mo Sun City yi kwala nyongeni. Festival leyo Fumalantanga yi ta va kona hi ti 27 Khotavuxika 2026 Sun City Super Bowl. Tigede ti ta pfuriwa awara ya 2 nhlekani. Unyanyuri ku ta va ku ri matutu vana va Ntavasi. U ta cina riza loko peta hi vunanga byo tsokombela bya xiyimbeleri lexi DJ Mfundisi Shandesh Mafikizolo Kulichana Anchor Young Stunner DJ Khotso Sanere Mr. Bisholo na Kuzani hi kumela tikiti ra wena sweswi at Ticket Pro matikiti ya sukela eka ntsengo wa 350 rand ra VIP 1750 Ziyakhala Mo Sun City. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni hlekani. Sweswo mi ngisera mngana lona FM 24 minutes ntsena kubela ora ya 12 hungu leri nghenaka i ku hi siku ra vumune ra n'hweti ya Hukuri 4 November ku ta ku ri siku ra nhlawulo wa mfumo ya miganga eAfrika-Dzonga. Swi tsaleni hansi 4 November lembe leriwani ku ta ku nkarhi wa nhlawulo wa mfumo wa miganga. Mr. Same time ya va vota mi votela va khanselara va n'wina lava mi va lavaka ivi mi nga ha vuyi ka Munghana Lonene mi ku a va ndli yini na yini hi ku mi ta mi votele lava mi va lavaka. A so a hi tlheleni ka N'wamatatana hi ya twa ku Sidlikhaya i ri yini Sidlikhaya Kensitari Mathebula kusuka a Studio 2A mihlombo ya ka hina haleni ka N'wamatatani la ku ntirho nga ku yeni mahlweni lowu nga ku seketeriweni hi xitichi xa Munghana Lonene FM ku nga va nga ku seketeleni va Phazimani Africa Foundation eka ntirho lowu va nga na wona eka siku ra namuntlha. Ka swa kahle leswi va nga ku swi endleni eka mindyangu leyi va vona ku swi fanerile leswaku va yi fikelela va yi pfuna. Ni na mindyangu yimbirhi laha leya ni nga ta vulavula na yona va ta hi hlamusela switsongwanyana swi nge ze swi leha ngopfu. Ni tshemba leswaku laha loko se hi fika laha ka half past hi ta va hi gimetile. Mi nge ni sungula hi mani laha ni va amukela ka Munghana Lonene FM ivi va ti tivisa ku hi vona mani and then va huma kwihi and then se hi ta teka kusuka kwalaya na sesi va ta tivisa ku hi vona mani va huma kwihi hi ta teka kusuka kwalaya na maamukela ka Munghana Lonene FM. Ayi papa mina ni huma ka Nkuzani hi mina Mhani Chabalala. Sesi na n'we mo tshunela nyana laha ka lexi xo vulavulela ka xo ivi mi tivisa ku hi n'we mani. mina Tinyiko Mahlawule ni huma ka N'wamatatana. Alright, kumbe xana ni ve ni sungula hi mani la ka Nkuzani la hi hlamuseleni hi ku komisa nyana leswaku Phazimani Africa Foundation yi n'wi pfunise ku yini n'wana wa n'wina loyi a nghenaka a TUT. A ni nga swi hleketanga swa namuntlha hi leswo swi ni endlele siku swinene and then ti kumeseli hi ku hleketa ngopfu a ni nwa na tiphilisi ta high blood ni lero yi tshama yi gonyile mara ni ri ka siku ra namuntlha Xikwembu xi ni endlele singita rin'wana ene a ni lave ku ala ni ku hayi a ku mhani a hi fambeni ni ya ku ni sayineleni ka phepha ni ku phepha ra yini a ku mi ta fika mi swi vona kwale se ni ri hei a ni swi tivi ku ni nga vula yini ni tsakele ro namuntlha ni thembi no ni ta tlela ni fa ni kuma radio ni cinanyana loko ni fika kaya. Ku ndleke yini a va nghenelele njhani va mi pfuna njhani? Va nghenelele hi leswi n'wana loyi ta teka hi wun'wana kaya a ku mhani ni kumenyana learnership yin'wana ni ku okay mara swa fana n'wana a yi nge wisi ka hena a ku mhani mi ta swi vona hi ta ni pfuna ivi n'hweti leyi nga hela a ta fika a ku mhani ve ri va lava ku ni nyika mali ni ya hetisa mali ya TUT ya xikolo ni ku i mali muni a ku mhani ni kolota 5,000 ni vuye ni khomelela nhloko ni ku loko Xikwembu a xo nghenelela n'wananga ku i kuma mali yaleyo ivi a ku mhani va ta ni nyika mara ku ni nyika ka swona mi fanele n'we mi va mi ri kusuhi se namuntlha leswi yi nga ni endlela swona a ni swi tivi ku ni tsakile ni koti no vulavula 5,000 sweswi ni khome hambi vi ri yini swa phepha ra kona ni ri khomile amavokweni no rhumela laha ni nga kona na ha swi tikoti sweswo ke kusuka la ka se swinene. Alright, okay, mi nge ni nghenisa sesi la na vo ni twa hi xinkarhana xitsongo lexi nga sala wo vona timinutes tinharhu leti nga sala ni twa leswaku Phazimani vo Africa Foundation yi nghenele njhani ka ndyangu mo hi hlamusela a ku humelele yini sesi ivi va mi pfune njhani?
mina hi mina leswi ni nga hlamusela hi mina tinyiko Mahlawule kwala ka N'wamatatani ka hina va hi pfune hi ndlela ya ku hi February a na ha ri xoka ku ri timani mara maheteleleni ya February n'wana ndzisani ya mina ku nga hleketa n'wana wa yena i Ntshunxeko ivi a tlumbiwa hi movha kwahala patwini kwahala kusuhana kwahala hi nga kona a tlumbiwa hi movha ivi a nga fikanga xibedhlele a vheta a lova ivi ya kusuka kwalano ivi va vona swi fanerile ku va nga nghenelela va pfuna makwenu wa mina hi ku makwenu wa mina nga tirhi se ku n'wi pfuneni ka vona va n'wi pfuna hi ku lava ku ta n'wi akela yindlu ku a kota ku tshama na vana va yena lava vambirhi a nga na vona se ni twa ni khensa ngopfu ku swa kala a swi olovi project yi famba kwini sweswi ya ku aka yindlu leyi va hola ta yi sungula mara va vule ku swilo leswo aka hinkwaswo swi kona ku nga va kha ku xota swa roofing na swin'wana na swin'wana mara leswo aka kusuka hansi swi kona leswi vulaka kusuka sweswi na yena hi ku i munhu loyi a nga tirheki i ta va ri na muti wa yena na vana va yena hi ku i tshama kaya mi nga hetisela mokuyini eka munhu la nga mi yingisela eka nkarhi wa sweswiwani tanihiloko mi ri van'wanyana lava nga tshama va pfuna va kuma mpfuno endzhaku ka loko mi hlangana xiyimo xo tika kumbe xa ntshembo a wu nga ri kona mara ku ve na voko leri nga tshunela ri ku ri la ku mpfuna marito ya n'wina mi nga ku yini eka vona na lava nga yingisela mina ni ri ka vayingiseri ni rhandza ku khensa ku na le ka vanhu lava nga ku pfuneni ku a va ve na ku tshemba loko ri ku hanyeni ku swa endleka a ni siku rin'wanyana hi nge vuli ku munhu a va lovile ku munhu i ta pfuneka hi swin'wanyana mara ni vula ku loko hi kha hi hlangana na swiyimo va kona vanhu lava nga hi pfunaka hi nga swi langutelanga se xikulukumba i ku tshemba na ku tshemba Xikwembu. Alright, sweswo ke khalanga mi ngeni vuya ka n'wina ku hala studio 2A mi yisa mahlweni n'wina ku wa Africa wa vulavula hi kuma nhlokomhaka ta mahungu tanihileswi na nkarhi wa khose wu nga fika hale ka mina ntavheni nga ni pfarise sweswi eka siku ra namuntlha ntavheni va ni gimete kwala ni to khensa va lava ni famba na vona ni khensa Ricky Mutabani hi yena ni famba na yena a mchinini kasi loko ra hi teka swinepela hi matimu ngoveni ni khensa na Khodan na Sis Ruth lava hi nga famba swin'we hi tirhisana swin'we haleni eka siku ra namuntlha haleni ka N'wamatatani khensile khalanga komuzidle khaya thank you sweswo mingisera mgana London FM komba ndlela nangona ku Africa wa vulavula u ya mahlweni ku hi vuya mavhengeleni kumbe vuya ka tlhoma ka ta mahungu hi bula na executive mayor na mayor wa Greater Tzaneen Ntate Gerson Mlapisani bula na vona la hi ku antivi loko ri mutshami swi twa kun'wani ku masipala u ze u ndlela municipal manager farewell no sungula ku swi twa mina no to twa ku masipala va ri cancel yi teka xiboho ku a famba swi ku endleke yini andaka leswi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensile phete nhlikani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi nhlawulo wa mifumo ya miganga wu tivisiwa ku va hi siku ra vumune ra n'hweti ya Hukuri vanhu vambirhi va lova eka mhangu ya ndzilo emudeni eSoweto mahungu hi xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi sweswo mingisera mgana London FM khensile swinene ku va wa hi lombe ndleve se ri hi ta ri lava ku bula na mera wa Greater Tzaneen lava ku bulanyana kantsongo na vona hi timhaka ta ku famba ka municipal manager wa vona kambe ndaka leswi ungayelele eka Africa wa vulavula a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu a wu le ku hi pfuneni ka nchumu bote nchumu lowa wa police station ya a wu le ku hi pfuneni bote va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele bote kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi wa swi lava va ku va ka va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula ungayelele eka Africa wa vulavula
hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani police station hi tsake ngopfu hi pfuni ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa ku na order yin'wana hi kulukumba ngo swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau swilo swi basi ngopfu hi tarila kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakini hi ri nga mbundzumuxiwa police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi la kahle ngopfu botpet kahle ngopfu amilo xaviwa kumbe ta mi ta vula sweswo ante a ni xaveki botpet mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi seza hi va kahle hi va a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka Makuleke ka ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele vele ku landzelerisa na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi kenele a ve se za va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveni Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM. Xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo xikan'we na xitichi xa thelevhixini xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na xiyenge xa mabulu. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena. Bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, magombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena la hi khalanga a va meyara 6 months down the line loko i languta wealth leyi a nga ka yona i tivutisa ku wealth leyi accumulate hi nkama munhu ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana vankulu wa munhu loko a electa fana na Pat Malavela mbuyanga wa ntolo the following day se i vitaniwa Mchariseki chief chief minjani la hi khalanga hi nghena hi vulavuleko swa hi karhata Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM komandlela languta nkarhi i 35 timinete ku bela awara ya 10 ya kutuku timhaka tingani mi twile ka hi bula na swiyenge swo hambanahambana hi faneke hi bula na meyara kambe swi tikomba riqingho ra vona ri khana nga ri ku endleni a hi lava ku tatwa ku xiyimo xi njhani hikokwalaho ka yini va kha va hambana na meyara na masipala wa voho municipal manager wa voho kambe timhaka ta riqingho ti le ku pfumeleni se loko ti nga ri ku pfumeleni a hi twi wena ku khometi timhaka nomboro hi leyi 0860 002543 kuza a hi lava ku vulavula na vona anakeni timhaka ta ku a swa kala swa kala a ni tivi ku ni vulavule ka nongonoko lowu kangani na ti-municipal manager ti ka ti hlongoriwa ka timasipala hi swivangelo swo hambanahambana ti ka ti hehliwa hi swilo leswi kun'wana ku nga ntiyisi kun'wana ku nga mavunwa kambe va masipala na khansela na va teka xiboho va ku tatana Mangwani hi kombela ku mi ndlela ntirhunyana xintirhwana sivi impela va va endlela tani se ni ku tatwa n'wina ku n'we mi ri yini eka timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona nomboro ya leya ntolovelo ya 0860 002543 hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi tihi timhaka leti mi nga khoma tona hi ndlela yoyoleyo kusuka kwalano hi ta kota ku va hetelela hi twa ku ti nga va ti khumba vatirhi mi ta tsundzuka ku sele ku ngheneni xikan'wekan'we ka nhlokomhaka leyi fambelanaka na vatirhi hi ndlela yoyoleyo se hi ta twa ku n'we mi angula mo ku yini hi ndlela yoyoleyo hi ku yisa a mahlweni ve ri ku na mingisera hi tweneni ku yena o angula a ku yini nhlekani laha hi le ka Munghana Lonene FM hi mamukeri Botpet papa mi pfukile hi pfukile hi nga vona pfukile Makhuvele ahe hi ka mapapila a Joni hi tirhi Botpet na ku vulavula leya vahlampfa lexi xi endleka ku laniwani i mali kinga loko u nga ri na mali u nga ri controleni ka ikhonomi ya tiko
tani munhu wa tima hoyi leyi yi ta va kona malembe lama mataka ya ku tala hi to va na badi ku hi ta va kha hi nga hanyi mina n'we kambe swi ta siya rixaka leri swa ku ka mi nga hanyi mi nga ni katsi mina ni ta va ni kha ni hanya mi nga ni nghenisi kwala swa n'wina sweswo mi ta mi nga hanya hina vutomi bya ha tele ba hi ta swi vona hinkwaswo swi mi vulaka so. Okay, se umone ku hi ku hatlisa kinga i mhaka ya mali la ku nga na mali ku na swo biha ngopfu mali i sathani vanhu va tima a hi control economy hi lwa hi xihina hi mhaka ya ndlala vanhu va le handle va ha tota ene lexi ni kwatisaka ku ri a hi lwisi lave nge le henhla hi wo lwa hi xihina lexi nga ta humelela hi ku ri swi ta ya swi ya mahlweni swi kha swi va hi ndlela yaleyo hina va laha kaya va laha South Africa hi na timfanelo leti ti nga kona ka constitution ku ri mutirhi u na timfanelo leti na leti na leti na leti na leti lava ya va ta hi ndlala munhu la nga a twa ku ndlala xin'wana na xin'wana u amukela xona se loko va kha va amukela xin'wana na xin'wanyana a va ha langutisi ku ri bona leswi va swi amukelaku swi khumba lava va nga la kaya ku nga hina hi ndlela yihi maku va na tikinga so loko ha ha ri na timfanelo vinyi va mali va ta va qacha hina va nga hi qachi ku ya amahlweni a swi nge heli ni mi byela tiyiso ka ti-election leti nga tata ti nga va ti ri ta ti-local ta national swi ta tshama swi va hi ndlela yaleyo ku va na ku ri vanhu ve le handle va endla swona ni nga ali ku leswi va swi endlaku ku ri ku va kona lava nga vanene va kona lava endlaku swa ku va huma ndleleni xana swo tsandza leswaku minawu ya tiko yi tirhisiwa va kona lava hi nga va faka le henhla leni ku va endla leswi hi nga va rhuma hi lulamisele big brand sale ya ka OK Furniture kutani u va na nkateko wo tiwinela yin'we ya ti-Toyota Vitz ta 15 loko u xava brand yihi kumbe yihi leyi hlawuriweke ku fana na 14 kg ya top loader washing machine ya grey ya ka D5 hi 5499 hlayisa 800 kumbe u hlayisa 1000 loko u xava 137 cm ya Vegas double base set ya ka Restonic sweswi hi 4999 mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti 3 ta May phikizano wu hela hi ti 24 May 2026 ntsena eka OK Furniture ku na swipimelo. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleri muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Boxer xitolo xa wena lexi u xi rhandzaka xi ku nyika mixavo ya le hansi masiku hinkwawo loko xava Taste and More instant noodles multi-pack 10 tinharhu hi 99 rand Fresh Wave hand washing powder 2 kg tinharhu hi 145 rand u nga pfukokela mixavo ya le henhla ka le ka Boxer la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM ntirhi la ku nghena ka hungu leri kumbexani ri nga khutazaku na ku vona leswaku tin'wana timasipala na to ti va na matirhelo ya kahle na vatirhi va tirha kahle kumbexani ku na swivangelo leswi endlaka leswaku masipala wa Greater Tzaneen wu endla leswi u nga swi endla leswi mina nga swi tiveku ka ku haxa na n'wana kwalomu minkarhi ku tala a wu to twa va kha va ku hayi khansele yi teke xiboho xa ku yi susa ntirhweni mutirhi tanihi municipal manager kumbe mutirhi tanihi chief financial officer CFO kambe ke ka masipala wa Greater Tzaneen hi ra vumune vhiki leri nga hundza a va endla ntirho wo lelana na mufambisi wa masipala
ku komba ku swi ti komba ngeti va tirhe kahle hi la u ta twa ku xihundla xa ku hi xi a hi amukeleni meyara wa Greater Tzaneen ku nga councillor Gerson Mlapisane meyara Nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani tatani na mixeweta na n'we tatani balo a khensa swinene meyara Mathebula ya Tebu ya meyara ni twa ku mi ndle ntirho wa ku lelana na municipal manager leswi a ni tivi loko ri ku na n'wina tanihi masipala mi tshame mi swi endla ka ti-municipal manager letin'wani kumbe mi tshame mi swi twa swi kha swi endliwa kun'wana mina ni swi twa ro sungula i cini xi nga endla ku mi mukelana ku hayi leswi we nge wa famba municipal manager kumbe ku endleke yini kahle kahle mara mi swi khumbini tatani Mathebula a ni ri na hi nghena hi 2021 ya term ya masipala a ni ri hi 5 years se van'wanyani ku va fambe njhani tolo a hi tivi hina hi vulavula leswi swa mutini wa hina ya i ntiyiso tatana Mangwana Donald tirha na vo kahle swinene ni lava ku mi byela ku a ni nga sunguli ku tirha na Mangwana a hi ri swin'we le department ya Coxta loko va ya le Giyani le no va languta ku ri hayi muyisa loyi mani a tirha kahle pfuna timasipala hinkwato la Limpopo se loko me ni nghena ni hleketa ku ri ayi munhu n'wi teka ni tirha na yena hi vulavula ntiyiso a ni ri swi kahle loko munhu a hanya hi vulavula hi yena unlike a lovini a nga switwi ni tirha na yena ngopfu tirha kahle swinene mara sweswi loko i n'wi chucha a ya kun'wanyana ni hleketa ku ri ya ku kuleni na yehe i n'wi endlele party ntiyiso yaleyo a ni ri i tsakeni ku munhu loyi a tirha kahle ku vulavula ntiyiso a ni nga lavi a famba mara loko a kume ntirho kun'wanyana a swi hleketa ku ri u fana a ya kula a swi navela na hina swi vula ku loko ni mi twa kahle swi vula ku hi vo va nga ta ka n'wina va ku meyara ayi hi tirhe kahle ni kombe ku famba a hi n'wina na khansela ya n'we hi ku heyi ha mi tiva vhe twa va ku khansela yi teka xiboho lexi no hi vo va nga ta ka mi and it was difficult a ku tika ngopfu ku ta ku ni byela ku se ni fana ni suka haleni u teke vhiki hinkwavo a khome papila la ku heyi ni ta tirha haleni we a nga swi tivi ku u ta ni vuta njhani byela njhani muyisa loyi ku ri se no kombela ku chusiwa lani ni ya kun'wanyana ni ya endla swin'wanyana mara tani ni vulavurini loko ni sunguleni ku ni tirha na hi kahle swinene we are wishing him all the best laha a yaku ko ku a ya tirha na n'wi tiva ku ri loko a khomini a swilo swa famba kwala ka ku loko a khomini swilo swa famba hi ku a ni la ku vutisa swona ku kahle loko mi ku mi tirhe kahle swin'we i mutirhi wa njhani tatana Donald Mangwana a ni ri va ri the accounting officer mhaka ya timali na matirhelo ya masipala ni nge a ni breki tatani Mathebula mara since 2021 masipala wa hina ni nga vula ku u stable a ni vuli ku we are the best in service delivery ku na leswi na leswi mara loko vanhu va languta van'wanyana loko va vulavula va swi vona ku sweswi masipala n'we ni tshame maswiti ya timhaka to tala ka timasipala va ri heyi hala ku na yini hala ku na yini la va lwa la very stable that's why ni ku a ni nga lavi a famba a ni ri masipala hi mhaka ya mali ku mali yi tirhisiwa njhani se loko ye a ri kona a ni ta tshamela kaya na mina ni nga tshunyelela ka masipala sweswi a ni tivi loko loyi a taku ku loko a fika u ta ni kuma ni tshamela ni lava ku vona ku ri u tirha njhani loya I was very happy a ni tsakini ku tirha na yena
na khensa swinene meyara loko mi kha mi vula tani ngopfungopfu ka timhaka ta ntirhisano lowu mi nga wa na wona i ntiyiso a ni tivi kumbexana vo tsandzeka ku nghena vayingiseri va mehe kambe a swi talangi lexi ni xi tivaka xi nga xiphiqo ku nge le ku ririweni hi xona i ximhaka ta main line yin'wana va nge yi kowa dani yi nga ndliwa apatwini va nge le ku rili kambe ku rila munhu wun'we a ni tivi ku endleka yini kumbexana siku rin'wana mi ta kuma nkarhi na va mupani na n'wina hi ta bula hi yona kambe handle ka sweswo a hi se swi twa va kha va ku hala ku ndleka leswi hala ku ndleka leswi mi nga hetsela mi ku yini ka rixaka ngopfungopfu vaaki va masipala wa Greater Tzaneen va va na ku chava ku leswi se tatana mangwani va fambaku ku nga va na ku cinca kumbe mi ta tiyisisa na ku vona ku lwa taku na yena a ringeta ku nghena ka tintangu teti va va kha va ti siya ni khumbe mhaka yin'wanyana ya dani a ni ma tiva ku ri va vulavula swin'wanyana fana hi swi basisa ya lero ku lumelela hi dani no a dani ku na muyingiseri a nga nghena na tolo kunene nghenini i ri ku na main line yi nge le ku ndliweni ya mati naswona yi ndliwa a xikarhi ka patu ku ya hi yena na ku na tipipe to tala a dani ti pfutaku mati ku hangalake mati ntsena laha dani i vulavule hi swo tola okay no na swi twisisa u va mhaka ya ku ri ni ta yi tekanisa mupani a ni ri mhaka leyi ya mati ma tiva ku ri yi khumba mupani a ni ri mupani is water service authority mara loko ku vulavula vaakatiko va dani swi vula ku ri na hina hi va na ku twisisa ku loko vanhu va rila a tshunela hi yingisela hi va pfuna mhaka ya vaakatiko haleni let them be rest assured a ni ri loko mutswari a ri koho loko a lovini we mostly say va hi kombile swo tala mani ya ntiyiso na vo hi fana hi teka ku as an example he has led hi n'wi twisisini a n'wi rhandza mara loko a suka sweswi like ni vurini before a rila mara u yi kombiseni ku ri this is the way to run the municipality we are happy no hleketa ku vaakatiko va masipala va hina va Tzaneen let them be rest assured ku hi ta ya mahlweni yi yisa vukorhokeri vanhwini kwala ka ku yisa vukorhokeri a vanhwini meyara a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya i ku engeta i swo tatani khenseni swinene inkomo sweswo miyisera Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i meyara wa Greater Tzaneen tatana Gerson Mlapisani muyingiseri veri va ta teka hungu leri va ri yisa ka mupani na tatana orders ngoveni na vo hi ta va fikisela ku na vo va swi languta swa le dani kumbexana hi ta a ni vuli ku kumbexana mi ta rhula mbilu ma swi vona ku se swilo swa n'wina swi ololoxekile hi ndlela yeleyo a hi tlheleleni ka timhaka leti a kha hi bula hi tona ta mitirhi kambe loko hi nga swi tlhelela kutani hayi hi mi navelela mikateko tatana Mangwani a ni tsundzuki hi ta vulavula la leswi swi nga ndla ku hi vulavula hi masipala wa Greater Tzaneen swin'wana swi khumba ku matirhelo ya n'wehe a ku ri yini tanihi municipal timhaka leti a ku fayiwa ka viako hala ya ka patu lera ra ku ya Lydenburg ya na nkola ya kambe handle ka sweswo mitirho ya n'wehe ya ti vulavulela Tzaneen rin'wana ra madoroba lama ya nge le ku kuleni hi xihatla swinene a Limpopo ni tshame ni swi vula siku rin'wana kwala ni ku loko a ku ri na doroba leri a ri fanele ri va metro a Limpopo i Tzaneen kambe loko ri fananisiwa na madoroba laman'wana hambi ri ra Polokwane ri lavaka ku va metro ni vona nge ti ra ha ri kule swinene loko ri fananisiwa na leswi Tzaneen se ri nga famba kona kambe a hi swa mina swoleswo hi ndlela yaleyo nongonoko i Afrika wa vulavula a hi yi mahlweni hi ndlela leyi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a hi ku timingisero wa mina ku u angula ku yini kwala u nga kona un'wana mingisero loyi nhlekani hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani nhlekani aye minjhani hi pfukile hi ngo vona mani hi pfukile a khensa mina ni la ku tisa mhaka yin'wana ya vutirhi leyi minkarhi yo tala a yi langutisi hi n'wina hi mina ya na rito hayi ku hava rito ro fana ra mina hi ku biha
sweswa ku vula a ku vilangi mina ni kombela ku hina veta vayingiseri ku hi n'we mani ku va vhe va swi twisisa ku nongonoko lowu a hi nongonoko nje mina Khensani ni dume hi vito ra ku hi mina Mama Khensi ni nqambi ni xithini ni educational specialist ni hinkwaswo kahle kahle aha hayi mina ka nongonoko lowu mina leswi swin'wana hayi mina ni tsakela ka nongonoko lowu ni tsakela ku mi educational specialist aha miri yin'we namuntlha a ni lava ku nghenisa mhaka yin'wana leyi minkarhi yo tala loko hi vulavula hi vatirhi a hi hleketi vatirhi lava hi va vitanaka ku i ti-situational employees lava va va ka vatirhi hikwalaho ka swiyimo swo karhi wo sungula i vakokwani vo tala va tikuma va ri vatirhi hikuva va siyeriwa na vatukulu mi kuma ku nkarhi wun'wana hi xiyimo n'wana i tirha kule mara n'wana loyi a nga swi hleketi ku kambe loko kokwani a va nga ri kona swi vula ku a ni ta va na mutirhi loyi a ni fanele ni n'wi hakela mi kuma ku kokwani i tirha i sala na vatukulu vanharhu a nga hakeriwi kumbe ku hlayisiwa na hi mfanelo laha fanele a hlayisiwa hi kona loyi n'wana loko a ofa hi weekend i ya gigini kokwani va tlha va sala na vatirhi lavaya hi leto timfanelo ta vona ti tikuma ti ka ti kandziyeriwa swinene ti kandziyeriwa nkarhi wun'wana hi vana lava nga va hina so i swin'wana leswi na vona vatirhi lawa hi fanele ku hi va acknowledge loko hi ka hi vulavula hi siku ra vatirhi hi ku va nghena ntirhweni a va na nkarhi wo chayisa va endla swilo swo tala mara hi minkarhi yo tala a hi va hleketi i vatirhi lava va nga mbilwini swinene ya mina ende minkarhi yo tala a hi va hleketi hambi ku ri ti-housewives lava hi va vitanaka ku a va tirhi hi mhaka swiyimo swo karhi lava va pfukaka nampundzu va pfuka hi nkarhi walowo va tseleka mati va endla swikhafuthini swa lava tirhaka ku ha nkarhi wo chayisa va sala va tlina loko hi vuya na majombo ma thyakile mara hi twa nga ku vatirhi lavaya a ni hava yi helo i swilo ka hi nghena na majombo lawaya a hi ku dzumba ku tirha i swilo i van'wani va vanhu lava a hi fanele hi va acknowledge swinene loko hi ka hi celebrate i siku ra vatirhi hi ku i vatirhi lava va nga holiki a va na nkarhi wo nghena a va na nkarhi wo chayisa a va acknowledgiwa kambe loko hi nga se languta ku a swi fanele swi endlisa xisweswo mi vona ongeti ku nga va ku ri yini leswi swi hi fikisaka ka xiyimo xa ku va swi boha hi makatla swi nga vonaki ku a va fanele va khensiwa ku ya hi leswi va nge le ku tirhiseni swona ngopfungopfu yaleyo vakokwani hi ku loko hi ka hi kula a hi byeriwa ku xiondzli xi ta ku ondlavo kambe ongeti i xiondzli i ta ondla na vana va xona na vana va vana va xona endimpela kahle i muhaxi vana vo tala a ni lavi ku angarhela vana vo tala lava hi nga va tswala va twa nga ku vutomi it's all about them hi vo va nga na ti-rights ntsena ti-rights ta vanhu van'wana a va ti voni ku fika laha na ti-rights ta hina tanihi vakokwani tanihi vatswari va nga ti voniki hi vo va nga na ti-rights se i swilo swin'wana leswi I'm sure loko hi ka hi vulavula hi malunghelo hi ti-rights hi fanele vana lava va swi twisisa ku right ya wena i ya wena na mina ni na yona hambiloko ni ri mutswari n'wana loyi i wa wena a hi wa hina mina ni ta tirha ntirho wa mina wa vukokwani ku nga ri hi ku bohiwa loko ku ri ku xiyimo xi boha laha ni fanele ku va ni va hlayisa tanihi kokwani swi hleketi ku mali leyi u fanele u nyika mutirhi a swi yili ku u ni nyika na mina ni va ni ka ni hlayiseka kumbe u ni hlayisa laha ni nga ta ka ni nga swi voni ku a wu fanele u ni nyike na mali leya mutirhi ende vana lava a va swi twisisi ku tanihi kokwani ma vona vakokwani wa masiku lawa ku va tiphina njhani va ya ku jimeni va endla swilo swo hambanahambana wena u tikuma u ri khoneni aka hi mhaka u siyiwe na vatukulu na loko n'wana loyi a ofile a nga swi hleketi ku mhani kumbe kokwani a hi tibelani hi moya hi leyi mali fambani mi ya tlanga na vakokwani van'wana so ni twa nga ku ti-rights ta vanhu valavo vo tala ta tikiretiwa mi kuma ku na le akerekeni i kona n'winyi wa mhani wa n'wana loko n'wana a sungula tsutsuma leyi ku tlakuka kokwani va xihlongorisa na matsolo ma ha pfumeli yena i tshamile na makeup na hairstyle hayi a swi langutiwi vana a va hlayisi i vana va vona mara a hi vuli ku tanihi ndyangu a hi vuyi
hi hlayisa hikuva rin'wana a hi wa vun'we mara ti-rights ta munhu un'wana na un'wana a xiximiwa. Ntiyiso ngopfu swoleswo timfanelo ta munhu un'wana na un'wana ti na nkoka ku fana na loko na hi ti ri na nkoka ka hi n'winyi. Khensi sis Khensani inkomu hlayiseka mama Khensi hi ya ka Together as One Minduku mi ta mi ri kona. Mina ni vula ku kwalomu swilwini mina ni hava leswiya swo ti-rights ta mina ni rhanga hi tona ni ti hlayisa ende ku ti hlayisa i ntsako. Ntsako wa mina wa rhanga leswin'wana ni ta fa ni swi vona ndzhaku hi hina na n'wina. Ni mi twile Khensi ri swinene Khensi inkomu sis Khensi. Ai ku na mingiseri un'wana ngete i lava ni tlhela ni tlanga voice note liya ya movie. Yika ni fanele ni tlanga ku yini mi lava ku twa yini swa pfumeleriwa ku swa endleka ku munhu a ririmi a vulavula ivi a nga ri vulavuli swona swi koho sweswo swi koho hi kongani kha hi twa vatswari va kha va vulavula na vana va vona a ni vana va xi tivi Xitsonga va kha va vulavula na vana va vona lavo dyondza xikolo xa ku vulavula Xinghezi va ku you are coming from school xitlangi xi va languta hikuva xi swi tivi ku hambi vo xi byela hambi vo ndla yini kuve vo vutisa a ni a va fanele vete are you coming se sweswo ku tala se xilungu xa tshoveleriwa se loko u tshove Xitsonga i nandzu incindani yi tlangeri a yi ku yini mina la ku tiva laha why nandzu wa khale wa n'wana wa mufu wa murhangeri wa Zimbabwe ku nga Robert Mugabe wu nga hlwelangi ku tengiwa ku nyikiwa xigwevo mara yin'wanyana minandzu yi teka nkarhi ku leha va ku va langutise yini wo ka wu nga hlwelangi wona nandzu lowu phela ku hi ku ya mina ni vona wu nga hlwelangi ku a nyika nkarhi ai nongonoko a humerisiwe hi Cindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana nongonoko lona kambe Minduku hi ta ku tisela wona twi kusuka Studio 1 hi le Masingito Mall a Giyani handle ka sweswo mbana siku lerana mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswi ya mahungu na misava hi lawa ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani mbana siku lerinene ni tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlavangwani. Khensile Phethe Nhlikani mi yingisa mahungu ya awara ya mbirhi hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi nhlawulo wa mifumo ya muganga wu tivisiwile ku va hi siku ra vumune ra n'hweti ya Hukuri. President Cyril Ramaphosa u tivise siku ra nhlawulo hi nkarhi wa nhlengeletano ya huvo kusuka ehofisini ya president leyi a yi khomeriwe eBoksburg evuxeni bya doroba ra Joni. The 4th of November 2026 is the date that we have set for the local government elections. That will have completed a full 5 years since 2021, and this is in line with our constitutional construct or architecture, that we're keeping to those timelines that are clearly set out in our constitution. And of course, as with any election, everybody expects that they will be returning to continue with the work that they have been doing to serve our people. And I expect that many of the councillors and mayors who were here will want to be returned to office to continue with their work. Ku yisa mahlweni mahungu ya awara ya mbirhi vanhu vambirhi va lovile eka mhangu ya ntsilo leyi humeleleke eMdeni eSoweto exifundzeninkulu xa Gauteng. Vaxiyenge xa vaxilamulela mhangu eJoni va vula leswaku vaxiyenge xo timela ntsilo va tsutsumelela ku nga humelela mhangu hi matakuxa hi awara ya 5 naswona lava loveke va tshwe va nga ha vonaki. Mulavuleri wa xiyenge xa vaxilamulela mhangu Robert Mulawutsi u vula leswaku xivangelo xa mhangu ya ntsilo xi karhi ku